fresh with the power of God. Pray for him and all other ministers, all our pastors and our leaders, our fathers in the faith, that God will use tonight and for the rest of the program. The Lord will renew their strength. They will be flaming fire as the Lord has declared them to be. In Jesus' name we pray. Every ganging up of the enemy will be crushed in the name of Jesus. Shall we open our mouth and decree every ganging up, every opposition from any quarter shall be crushed, shall be demolished, shall be subdued anywhere, anywhere. Whatever resistance on the way of our people will be removed. Any power wanting to cause calamity, mishap, will be crushed. Pray. Whatever will stand between you and the word of God will be consumed. Pray. God will answer us. He will do wonders. He will touch us. We will receive. In Jesus' name we pray. A louder amen. In Ecclesiastes chapter 8 verse 4, where the word of our King is, there is what? Power. Here tonight there will be power demonstration. All over the globe, there will be power demonstration because the word of the King will go forth with authority. Let's open our mouth and turn it to prayer. Power, power to convert the vilest sinner, the wicked, the most wicked of all sinners. Power to destroy every bondage of the enemy. Power demonstration to destroy every fetter, shackle, binding anyone in sin and occultism. Power will go forth because the word of the King is here. Pray, pray, pray. Bí àdúrà tí ń lọ lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kí àwọn tó fẹ́ gbọ́ èdè Yorùbá kí wọ́n lọ sí ọwọ́ àlàáfíà lọ́wọ́ ẹ̀yìn. And if you are there, you have testimony of what God has done for you under this crusade or in the past global crusade, please come to my left-hand side of the podium. There you will be interviewed. In Jesus' name we pray. A louder amen. I read from Matthew chapter 21. In verse 21, Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also, if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. What is your mountain? The mountain of challenges, the mountain of sin, the mountain of difficulty that you have brought to the Lord tonight. You want to speak against your mountain before our Father in the Lord comes up?
You will declare the word of God, the word of faith unto your mountain. Tonight, you will be removed. Open your mouth and pray. My mountain shall be removed. Speak to your mountain. I will not see you again. You will not go back home with me. You will not outlast tonight's program. I am here for complete dominion. And that is what I will get. Nothing will hinder me. Nothing will hinder me. That is why we are here. That is what God will do. Pray in faith, and you shall receive. In Jesus' name we pray. A louder amen. A believing amen. Once again, those who are just coming in, you have testimony. Either under this global crusade or in the past global crusade, come to my left-hand side, you'll be attended to. Father, in the name of Jesus, we thank you for this short time of prayer. We have spent time to appreciate you because we know you are among us. You have started with us since Thursday, and you have helped us to this day. Tonight is day 4. You who has helped us, we believe you will see us through. Accept our thanks and praises in the name of Jesus. Lord God Almighty, we have lifted our Father in the Lord and all our fathers in the faith unto you, and all the ministers you are going to use tonight and the rest of the program unto you. You will empower them. You will impart them more. You will grant them more revelation. And Lord God, through them, mighty acts will be wrought in the name of Jesus. Tonight we have come. Nothing will hinder our miracle. We will carry miracle back home. And anywhere we are connected across the globe, miracles shall be our portion in the name of Jesus. Thank you, Father, because you have answered us. For in Jesus' mighty name we have prayed. Praise the Lord. Praise the living Jesus. We are here again at this wonderful global crusade, and today is day 4. Praise the Lord. The Lord is going to manifest himself in our midst in Jesus' name. Right now we are set to worship the name of the Lord, to bless him, to praise him, and you are going to rise on your feet as we praise the Lord together. Praise the Lord! Hallelujah. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing it to the Father. Father.
majesty. And let the earth rejoice, and let the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great. While we sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great, how great, how great, how great. Always see how great our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed, blessed.
nations running to it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be his Blessed be name. the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Blessed be his holy name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Glory to his name. To the name of the Lord. Glory, glory. To the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Most High. Glory to your holy name. Glory to your name. Blessed be the name of the Lord. Most High. Glory to the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord Most High. Praise is rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us. Worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. There's complete dominion in Christ. There's complete dominion in Christ. At the mention of the name that is above all the names, J-E-S-U-S, you will have dominion in Christ. There's complete dominion in Christ. At the mention of the name that is above all the names, J-E-S-U-S, you will have dominion in Christ. J-E-S-U-S, that wonderful name, Jesus. Sing it loud and clear. Jesus, that wonderful name, Jesus, you will have dominion in There's complete dominion in Christ. There's complete dominion in Christ. At the mention of the name that is above all the names, J-E-S-U-S, you will have dominion in Christ. That wonderful
wonderful name. Jesus. That wonderful name. Jesus. That wonderful name. You will have dominion and crown. I have seen the downfall of Satan. Glory be to God. Glory be to Jesus. I have seen the downfall of Satan. Glory be to God. Amen. Have you seen? Amen. I have seen. When I look to my right, when I look to my left, when I look to my front, oh, when I look to my back, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, lift your hands, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 oh, glory, 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 glory. Lord, we praise you, Lord, we praise you, oh, Lord, we praise you, oh, Lord, we praise you. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God, glory be to Jesus. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Amen. What about you? I have seen the victory of Jesus here tonight. Complete dominion. I have seen the victory of Jesus. Glory be to God. Amen. When I look to my right, Jesus conquered. Look to my left, I see Jesus has conquered. When I look to my front, when I look to my back, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord, we praise you. Praising the Lord is what I've come to do, and no force on earth can stop me. No, no, Jesus, my Lord, has given me victory, has given the liberty. Praising the Lord, no force on earth can stop me. No, no, Jesus, my Lord, has given me victory and set me at liberty. I'll praise him, I will praise him. Jesus, my Lord, Exalt him, he has won the victory. He has set me free and given me life. I will exalt him and pass the liberty. so let us bow down and worship, bow down and worship, bow down and worship him. Oh, let us bow down and worship, bow down and worship, bow down and worship Jesus the King. Bow down and worship, bow down and worship, bow down and worship Jesus the King. Bow down and worship, bow down and worship, bow down and worship Jesus the King. Bow down and worship, bow down and worship, bow down and worship Jesus the King. So let us bow down, let us bow down and worship Jesus the King.
Praise the Lord. Everybody, I say, praise the Lord. Well, welcome to the fourth day of this global crusade, complete dominion from Christ. We are grateful to the Lord for what he has done over the days. Tonight will be great. I said tonight will be greater. By divine providence, the month of May is starting today. May. You can do better than that. Amen. May. M-A-Y. Miracle awaits you. Tonight, miracle awaits you. Every day of this month, miracle awaits you. Every day for the rest of this year, miracle awaits you. For connecting with this program today, the rest of your life, every day, miracle awaits you. No day will pass in your life without a miracle in your life and family, in Jesus' name. If you believe, rise up on your feet and say, oh Lord, I believe. I believe. Every day of my life, and from the beginning of this May, miracle awaits me. I say, miracle awaits me. Where are you? I say, miracle awaits you. Father, in the name of Jesus, we're grateful for this great global miracle crusade. Thank you for the great things you have been doing since Thursday. And thank you for the greater things you will see today. Blessed be your name in Jesus' name. We believe your word. We pray from this day onward, miracle every day of our lives in Jesus' name. Tonight, we shall be carriers of miracles. Every day of this month, carriers of miracles. Every day for the remainder of this year, miracle will be waiting for us in Jesus' name. We claim that the rest of our lives, for partaking in this crusade, it shall be miracle all the time. Confirm it, O Lord. Father, we are praying tonight. Father, glorify your name. And a voice came from heaven. I've glorified it before, I will glorify it again. What you did in Bible days in the house of the apostle, you will do in our midst today. What you have been doing in all the previous global crusades, you will do multiples today in Jesus' name. Our testimony will be like that of Peter. The God of Abraham, Isaac, and Jacob has glorified his son. Glorify Jesus in this assembly tonight in Jesus' name. Everyone will have a story to tell, a testimony to give, and your name will be glorified. We are waiting tonight, O Lord. Harvest of souls to the kingdom and harvest of miracles for your glory. Confirm it, O Lord. Thank you because you have answered. In Jesus' mighty name we pray. A better amen. We remain standing as we sing from page 2 of our program. It is well with my soul. When peace like a river attended my way, Miajiha le miape haji gbanle la me whatever my Lord enyona thou nye taught me to know, lovon it is well with my soul. Though Satan should ne satana confess, chitere nu nye e dodo kpo let this blessed chitela assurance control nusike nam kakare jienyiwe my helpless estate. Kristola enya nye gbojogbojo pe nonome eyo ko pe vure nye lovon ta
My sin not in part, Enyo be but manya whole, be but whole. o chuchu nye His nuvo nail to his kata da. cross, and I bear it no Eye o more. klan o Praise kata the de Lord, a praise chicho the ganu Lord, te O my gbo. soul. Kafu na ma o kafu na ma o nye luvon. Na nye ya me la gbe na Kristo. Kristo choy ma vo. No pang shall be mine. Eye ne Yordan chonjin la. Nhaha de kemeli na mo. Le agbe kple kume. Na na nchi fafa nye luvon. Afeto. Wo vava se ve gon me note kpo jifo nye nye tadori nu menye yodo mo dolo pe kpankoko afeto pe gbe mo kpokpo yayra mo kpokpo bore mena nye luvon enyona nye luvon enyonam nusianu nyona nye luvon.
the Lord. Kafukafu ne aƒetɔ. It is time to pray for Gbedodoɖa ƒe Christ's yia, dominion míado gbe ɖa na in and dziɖuɖu over blibo nations. le Kristo me Let us please na remain dukɔwo standing as we want to katã spend a dukɔ few katã ta minutes mina to pray. míanɔ tsitrenu hena miniti In vi aɖe ƒe Jesus' name gbedodoɖa we pray. le Yesua ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa In le. Psalm 65, verses 1 and 2. Praise waited for thee, O God in Zion, and unto Míakafu thee shall the vow Zion be ƒe performed. Mawu la. O thou that answerest prayers, unto thee shall all flesh Mia- come. Let's first approach the throne of grace. Mina míate va ame veve zikpuia gbɔ Unquantifiable mercies bestowed ne upon yeƒe all participants in this amenuveve complete dominion, si ke crusade. su gomekpɔla ɖe sia ɖe si bena woakpɔ gome le. God Dziɖukpɔkpɔ has blibo done si ke all tso things Kristo well through the la gbɔ me instrumentality of eye our tso Father and the Lord is anointed nkeke servants. gbãtɔ Let us dzi lift up our voice eye and Mawu praise him at this si ami moment. na yeƒe Open your mouth subɔla and praise the Lord. ɖe míata mina míahu míaƒe nu míakafu aƒetɔ míatsɔ bubu ne aƒetɔa le yi sia me elabe Mawu wɔ nu gãwo le dutoƒomɔ nyakaka sia me na mí In Jesus' le Yesu name ƒe we kɔme míedo pray. gbe ɖa le. Amen. Amen. We shall be praying Míado on gbe a ɖa number of issues briefly. First, gbã míado gbe ɖa we ɖe recognize that our God cares for everyone. míedo dzesi be ne Mawu tsɔ ɖe le me na mí mía dometɔ ɖe sia ɖe eye eɖe mɔ le afi si ke mɔ mele o. Míado gbe ɖa ɖe edukɔ ƒe ganyawo si ke le nu sem la ta. Afi sia afi si ke dɔ wɔa me le la, míado gbe ɖa bena Mawu ne ɖe ɖa ne ɖe dɔwɔame ɖa. Mina míado gbe ɖa ne aƒetɔ. In Jesus' Le name Yesu we ƒe kɔme pray. míedo gbea ɖa le. In Psalm 127, the second part of verse 1, except the Psalm- Lord keep the city, Salomowo ƒe agbalẽ alɔfa ɖeka blaeve-vɔ adrea. only our God that can Ebe ne Yehowa me dzɔdzɔa nu o la, security. dzodzro dzɔ la Let's le pray now that dzɔ la le banditry, nudzɔ. kidnapping, Míado and gbe all ɖa forms bena of unrest in the land will come to an ɖeviwo, end in Jesus' ame name. wuwuwo I kple want you to open ʋukɔkɔ your ɖe mouth and anyiwo, call upon ame the si name of ko the Lord. fina amewo fina ɖeviwo la, míado gbe ɖa be Mawu la ne dzɔdzɔa nu eye wòanɔ te. Nɔnɔme siawo katã le míaƒe dukɔ vovovowo me. Mihu míaƒe nuwo eye míado gbe ɖa ne aƒetɔ ɖe sia ta. In Jesus' name Le we Yesu pray. ƒe kɔme míedo gbe ɖa le. Amen. Amen. In Psalm 46 and in verse 9, he maketh wars to cease, and unto the end of the earth. We want to pray now for Yeah. God's redemption power Míado gbe ɖa bena all Mawu ƒe global disaster xɔname ƒe ŋusẽ ne gbãgo is ɖe claiming teƒe lives sia and teƒe wasting innocent lives. We eye want to pray that God míado will make gbe ɖa all bena wars to cease. Let us pray for global peace through be God's power. Mawu ƒe Let us ŋutifafa pray ne that gbãgo God ɖe will anyigba rebuke the katã company dzi. of spearmen and scatter the people that delight in war and bloodshed. Aye Let's ame lift our si voice ko and ne call upon the name of tanusẽ the la Lord. ʋu kɔna ʋu ɖe anyi la, míado gbe ɖa Mawu ƒe ŋusẽ ƒe ŋutifafa ne gbãgo ɖe anyigba dzi eye wòanɔ te nɔnɔme siawo katã. Mina míado gbe na aƒetɔ. In Jesus' name, Le we Yesu pray. ƒe kɔme míedo gbe ɖa le. Amen. Amen. In Isaiah chapter 26 and in verse 3. Thou Isaiah wilt keep him in pa perfect peace, whose heart is Ta stayed on thee, blaeve-vɔ because he ade trusted kpokpoe. in thee. Etɔ̃lia, In John chapter 17 etsɔ ŋutifafa and in dzra verse 15, ame si ƒe I susuli pray, ke la do not elabena that thou edo shouldest dzi take ɖe them nuwo. out of the world, but that thou wouldest keep them from the evil. Let us pray now Míado for gbe ɖa complete dominion from bena Christ, that he should be keep his le xɔ elect, le his saints dutoƒo from all mɔ evil. nyakaka The sia me entire la, church Mawu of the firstborn, ne the entire church of born-again believers, that Christ should keep Mawu us ƒe from amenuveve all evil. Let's open ne our mouth and gbãgo go ɖe to God in anyigba dzi prayer. eye wòaɖe mí to le vɔ̃ɖinyenye ne sia ɖe me bena ame geɖewo ame si ko tsɔ aba gbe na Yesu la
kere subo hame ome In eye wa Jesus' subo name we apeto pray. le Yesu be Amen. kome mi do gbeda le. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 25, Apostle Paul requested, Apostle Paulo brethren, le pray for us. enu pom Let us pray le now for the Thessalonica to pa gba le renewal gbanto of strength ta for ton me our la Father in the Lord, mia do gbeda re our own be na Paul mi in do this gbeda re generation. miata And eye as he mia do gbeda continues to miato minister gbogbo me to in ata this si ongoing ke and ma future onyon global na crusade, jimesia that the be wa no labor eji that wa no gbe is fande na laboring be na ye will pe agbagba continue to jeje ola depopulate hell wa no and jireji turn eye wa kpɔ ame geɖewo akpena ne wo le ya katã godome wa be tsɔ me ne trɔ eye wa trɔ le aboyo me kluvinyenye me eye wa ge ɖe xɔna me kple ʋukpɔkpɔ te le Yesu be ŋkɔ me nedze míado gbe ɖa na míatɔ gbɔgbɔmetɔ ta. In Jesus' name, Yesu we be pray. ŋkɔ me míedo gbe ɖa Finally, le in John nuwua. chapter 16 and verse 24, verily, verily I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he esia will give it wogbɔna you. vena And in 1 John ne chapter míebia 4, we read, nane le if we yeƒe ask ŋkɔa me la anything according to his le will, yeƒe lɔlɔ̃nua me la he ya se The eye ya question wɔe is, na do you mi have anything Eye, personal you want to de ask of nane- heaven this evening? wòle dzi nane tso yourself, dziƒo gbalomawo for gbɔ your wòtrɔ loved ya ones, ne for wa your na work, woagbea anything ne at wo all. ƒomea ne wo dɔwɔwɔa alo Believe. wo dɔwɔɖuia And bia you nue will na receive. xɔe se ke Tonight is your ke night. na xɔ nu Open ezã your ya mouth wo and zã call wo upon the nye name of the Lord. wo nu eye na yɔ aƒetɔa be ŋkɔ na yɔ Pray that your aƒetɔa coming here will not be in vain. do You gbe will ɖa not be a bena spectator. ɖe You are wo going with vava the answer to teƒe your sia prayers. meganye enu ko meganye ŋdogo le nu ko o meganye In dzodzro na o Jesus' name we le pray. Yesu be kɔ miedo gbe ɖa le Amen. amen In conclusion, ne míatsɔ wo I read enua from Psalm 50 and in verse 3. Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of the Lord. Praises open the doors of heaven's mercies. Praises make God to rise up to actually give us our desires. Open your mouth and thank God for what we have requested this evening, knowing that He will do exceedingly abundantly above bena nu sia nu si ke all me that we bia ask ma wo or trɔ ya think. la Open your mouth and let awɔ us wo praise si the Lord. ke wo Worship katã His me name. biɔ Exalt tsɔ Him. bubu ne Magnify do Him ɖe because dzi our da akpe ne prayers are elabena woɖo mía My gbedoɖa ŋtsi na mi prayers are answered. woɖo nye gbedoɖa ŋtsi In nam Jesus' le name Yesu we be kɔ me pray. me do gbe ɖa le Amen. amen. Let us pray. Mina míado gbe ɖa Father, in the fofo mighty le name of Yesu be Jesus, ŋkɔ sese we la want me to exalt you because míeda akpe nɔ mi of do ɖe this dzi evening. elabena We wotrɔ know ya that you are here mínya to be ne le perform mía your do wonders bena once na wɔ wo again. ŋkunu And ke Lord, we know that eye all míenyiɛ our bena prayers have been míaƒe answered. gbedoɖa ɖe sia ɖe na We kpɔ believe ɖo that ŋtsi our Father, the Lord, will míexɔe se strengthen bena more na than do ever ŋusẽ before. na bla And akpa this na night will be míatɔ a special gbɔgbɔmetɔa night. We ewotrɔ pray, ya oh woanyi God, wotrɔ you tɔxɛ anoint him in a emedo very gbe ɖa special way. na si ami ne And your tɔxɛ word in his mouth eye this yeƒe wonya le eƒe evening nu me will wotrɔ be ya la fire ne and will wòanye consume edzo every sin eye that wòafia is not nu vɔ̃ ɖe planted sia by ɖe you. si I ke pray that medo this evening, oh God, eye medo gbe ɖa be whatsoever wotrɔ trees ya have not been planted bena by you in atsi the sia life of atsi si ke all medo the ɖe people who are ameha listening, siawo ƒe whether at agbe the me Alpha la location or le in- togotvie online, or le the internet, ayavalɔ dzi wherever. le I internet pray that, dzi Lord, la your medo gbe fire ɖa will bena burn every sin wo that is not dzoa planted ne by you fia in the ati lives mawo of all katã the people le ame in sia ame ƒe Jesus' agbe name. me le Yesu be Glorify kɔ your me name once do again, do more than buwo ever ŋkɔ before, ŋtsi and magnify wu your tsã servant. eye Lord, we thank you do because we know subɔla you ɖe have dzi answered. We mieda give you akpe nɔ all the elabena glory ne because tɔ we na know mi you mitsɔ will do bubu na wo beyond our elabe mínya expectation. bena Thank na you, wɔ ewo Father. si ke Thank you, míebia Son. fofo Thank you, Holy akpe Spirit. vi In akpe gbɔwɔ kɔkɔe Jesus' akpe mighty le Yesu be ŋkɔ sese name la we me have míedo gbe ɖa prayed. le Amen. amen. Before you sit down, Hafi mianɔ anyi la mi nam amen bobo. let it sound across the oceans everywhere in all Mina nations. mia se gbese mi do gbeda mi do wli sesere. Praise the You may Lord. be seated, please. Mina anyi ta flatse. You're welcome. Mie do we zona mi. We trɔ ya. Good afternoon. If you are watching us right now on Facebook, on YouTube, this is the fourth day of the Complete Dominion Global Crusade.
right here live at the Rock City, Abeokuta. We are streaming live all over the world globally. And I know you are watching us from different cities of Nigeria, different countries of Africa, and different places from the world. Whether it is America, it is Canada, it is Asia, it is India. Right here at the Alpha location, the people are trooping into the crusade ground, and we are expecting the final touch. But before we get the final message from our Father in the Lord, online right now, I'll be looking at your comments on Facebook and on YouTube especially. Tell me where you are joining us from. Tell us where are you joining us from. This is a global crusade. How we know that apart from those here at the Alpha location, there are people joining us from all over the world. Le Nigeria la amebubuo le duovo le miakpom le yavaloji eye ne mi le kwom le yavaloji la mi ave phone oji mi internet oji mi ave ordinateur oji la Mona mi bena fisike ne lela bena ne le Togo la kwa me le Togo na me le Nigeria ne le Benin la kwa me le Benin ne la America kwa me la America eye me la Morocco wo nlo eye me le note kwa me e te pe o la amegero lo nlo da eye me nya bena le te pe o la le ne nya me to he eye me jiwe manya ame to he que wori kakremi eye afisi kenela brena bro afisi kenele ya bro bena mele Togo mele mele Canada allo mele Ghana allo mele Côte d'Ivoire allo mele Burkina afisi kenele la commentaire allo dans les and la lo Zambia la we have Mary says UK, we have Caleb says joining from Nigeria. A lot of people I can see Amegero le numro da afisi ko le la matema po amo le Canada amo le numro be amea o le amo ko no le ton le Togo la ko roda. And we will soon get to the point when our Father in the Lord, the international evangelist, Pastor Dr. Semia, remember, there is the crusade. This is the crusade where people present their complete because that woman that came here from the crusade in Lagos, she was raised from the dead. You heard that woman in Lagos, she was cured from cancer. You heard those people that have been healed from their disease. Le cancer peut doler Nigeria peut jouer mais eye o de ka kuma ya ba lo jira ma ka sinchi la fima eye ma mi le mo popona me mamle ola eye mi nyama me gedo le hiya me la mi o de ka kuma mi eye mi akpo le juto bo mo nya kaka sia me eye zane ya la bora mega chi bo portable mega chi o ordinateur ela bena ma o fe ame Pastor wf.kumoyila la ba pompona mi eye le yepe ame mamleanu la o wonu kuno abachu eye afisi kele la nronu nami bro afisi kono le nami eye amonsi ko le wa portable la mo ko le wa internet ojira ni nronu nami eye le hiya kata kone omela mi wode kakumi eye ya pogo me dodo to hesiame. You used to describe this program. I saw amazing. Among Ronami, among Mongonam, Ogbon, Alessico Gomele, Tutopomonia, Kakaema, Gauna, Momo, you are Damo, Mawamima, Otoya Maula, Agawa, Musiano, Zaneala, Majema, Tonamena, what does say the Diala, or Aqua, Alessica Mau, Casinchola, Mule, commentaire Ome. Eye mure alisi ke ma wona la eye afisi kene le hiya kata godomela mure le commentaire ma nko e ma wona anke ma wona kunu ke ma wona do yo si ke ma wona ke gbantoji ke veliaji ke tonle aji la anke ma wona wa hune eye le tepe ovo la mejebe na wode ka premier le dodo siamen eye mega ngobe eye ne
from me hoda day se 2, didi from day le 3. nkeke Don't gbanto me forget nkeke to join us. evelia nkeke Right now, tonlia I'll be mola leaving ason you wode ka komi with ezedekala our fan location. le Right here from tepe Abeokuta. vovola We are nglona enjoying mi the nglona complete mi Dominion nglona Global mi Crusade. I le hope you are doing so also. judu And blibo tso this is afetwa goodbye Yesu from the Kristo city of gola Abeokuta. ma Bye-bye. awon gana e izade nya dogo le commentaire o me le ngon ya ba loji ma one yirami. Stand by as we now bring you Deeper Life Bible Church choir ministrations Azom ya from se nations across the world. agbeyo to be ha me ape haji hao joju ovo me ma one yirami esi ke mi le haji osem.
You can do better in praising the Lord. Amen. 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 It's testimony time. Da se But di before pe we yi have a. the first one, as Afi the first testifier is Mia se coming, da se di la want to ban to a alo mia appreciate ho the da se di presence la ban of to a mia Reverend No. Reverend Dr. Wale Oyeniyi. pastor He bu is the to president of the Ogun State Baptist Conference. enye You're welcome, amegana Baptist pe hamia wezon amega Also, wezon Pastor Eye. and Mrs. Owade, novi The- nyonu miss Pastor, Wade. founder, overseer of Disciples Gospel Mission, Abeokuta here. Okay. Oh, where is he? Okay, he may be somewhere there. Praise the Lord. Let's have the testimonies. nya se da se di And as you listen to testimonies today, get yourself ready to be the next one. ne ole da se di yo hom la jaro To be ko the re next. no ha The next will give na nya me testimony. sike aba Okay, adi let da me se ask. Who will be the first to give testimony me tonight? ke la nya Okay, me you have gbanto raised up your hand. You'll be Ladi the da first to give se testimony tonight. anye da se di Yes, la we're gbanto waiting for tro you, yo and ni you no will te have the po testimonies in Jesus' name. eye da se la so asio Yesu bon come The Lord. Praise the Lord. waka fo apeto I'm Dr. Shokon Olalekan, a Nko medical yin- practitioner. Standing Dókítà. beside me here is Sister Isa Olubukola. She's been novi plagued olugo kola with osteoarthritis of her hip and her nail on the left. And this has been there since the last 2 years. After the prayer of the man of God on novia Friday, nyɔnu ale this dɔlem condition eye affected esime her ke body. mawo Let's pa mi listen ato to gbe her. ɖa fi ɖe agbada ye ƒe Praise dɔa the Lord. ebu Hallelujah. kakafo ne aƒetɔ Praise the Lord. kakafo ne aƒetɔ I am Olubukola Isa ŋkɔ by nye name. olubokɔla My conversion testimony. I was waiting between menɔ te admission to university and conclusion of secondary school. When I attended esime a ke program menɔ at the lycée la meda Ijaniki yi ɖe College, université 1982, and there and then, God grants me admission into the household of faith before granting me admission into the university. Praise the Lord! On getting to the university, I came across the Deeper Life Campus Fellowship, and I became part of them. And eye there esime are ke me va ɖo persecutions suku here and kɔkɔ la there. me va yi Can ɖe we please just go straight to the dzipa testimony le of the night? Because agbeto be hamea me wole bia to na nɔvia ne gblɔ In ɖi the ɖe asi year akaba 2020, during the lockdown, I had this problem because of inactivity. I used to be a very active individual. And because of the inactivity, I started having cramps and all sorts of things. So I decided to resolve into physical exercise, which brought the pain initially. I was thinking it was a very small issue, but the thing aggravated. I went to the hospital, I went to UCH, did tests, all the tests proved positive. But I was dying within. In fact, got to a point that I was seeing myself lay in state anytime I entered my bedroom. And I knew that this one is not an ordinary sickness. Then, I will come for global crusade. The thing will relieve me. When I get back home, it will come back. Which type of sickness is this? Now, when this crusade was coming, I made up my mind. I will be here.
that as I will step here, where the No man of via God le will dida step, se le gbogbo this bena. problem and end will come unto it Bereka totally. kwele pe So on akpeble Friday, I was here. febla via I mea. was right there Yeba no behind te kwa kwa the yeba kware VIPs. kaku. And the man of Eka God mentioned yeba kware kakwa. there's somebody there Yebe with se no agomenyo arthritis. yekwabe no And no that this mesia. arthritis Menye will dolele go ko away. onyu. And he said, Eye whatever ye the problem, he said, see it done. Even when ne you see ko va it so appears du you are topo still monya feeling the kakadwa ya pain, ne va du topo monya that you should see kakakwa. it done. Dolele So ya on no getting nate. home that Bwane day, ko tro ya fo I me kwa discovered edu that agavana I could ke. not even feel the pain again. Eye Praise echova the chova Lord. ira fira gbela. In Esi ke Jesus' gaba name. du topo monya ko do Praise gbera the Lord. ya po me po bena beve se se jo gbeji yime ga beve asem ko waka fo afeto. Praise the Lord. Kaka fo ne afeto. My name is Sister. Nkonye nye no Praise the vinyonu. Lord. The second testifier standing beside me is Sister Titi Ogunde. No vinyonu She's been plagued Titi with 6 Ogunde. months history of painful neck swelling. After the prayer of the man of God during Novia the Miracle Eleti Explosion Crusade, ebe that kono problem eve disappeared. jinu Let's listen to adien. her. Eye si My meke name is ova du Sister topo Titi monya kaka si ke Ogunderu. va ila mela. I'm from Ifo Mo ba me region, ado gbera o po ka chuchu. Kwakoto Waka district. fu I afeto want de to fe bless agbeta. God for the healing that took place in the month of November. I've been having this painful swelling. I was about to go for scan, but I came down to that November program. Throughout the program, I was busy in the district assisting and also praying to God that this swelling must go. During the time that our daddy in the Lord, Pastor W.F. Kumuyi, was praying, I laid my hand in that place, and that swelling vanished. Up till now, the swelling, the pain, everything has vanished. Praise the Lord! Amen. My second testimony is I want to thank God for delivering me from accident today. Because I Da leave se our di bus, velia while I novia was le di coming da se bera with, da public kwela ma bus. ovena The bus, echuka ele a particular accident vehicle overtook me our gbea vehicle, e do and ye that bo was all. ohun Before we know what was happening, eye the driver did not know what to do again, but I was praying. ehun abado I pa ne had le to, moje I was eye telling ma that o driver, driver calm me down, nyare nothing will sike happen ya to wo us. ke From one bump to another pothole. Ma Until o God finally took control. na The bena steering, the accident brake, major everything went under God's control. eye ma o hon konanu si anu To come down here safely without any hurt. Praise the Lord. waka fu afeto. Did you hear her? Let Carry me your say ye dominion fe everywhere. egbea The dominion you have got here and the one you will get tonight. Jiruru and if you're just sike, coming for the first time, mi da po dominion egbea. awaits you. And as you receive Asumi dominion, you asi carry da it everywhere. Don't leave it eye behind at jiru home. la sumi You are asi a la man fi of si the one of afi dominion. onye nyɔnu Standing onye beside me is dziɖula ŋutsu kple Sister dziɖula nyɔnu Zacchaeus míase she had a febrile illness of 5 days duration. And by the grace of God, either it's a long-time problem or a short-time nɔvia la ele fribom be the wonder doa working power of God will fribom take it away. nɔ eŋuti Let's gake hear from mawu tsuke mawu yɔ dɔ nɛ mina mía ase eƒe My name is agbe Zacchaeus Marvelous from Alta region. I thank the name of the Lord for what God has done in my life. meda kpe na I mawu le was- si ke wɔ ɖe my nyagbe me testimony goes thus. On Monday, I woke up. Dzora I was gbe yi feeling fɔn. somehow, but I Eye read ye it up nane that se. nothing is wrong with me. So Eye on Tuesday, nane I eƒe woke up. lãme. I was still feeling Eye things around my body. I was even thinking brother maybe gbe yi fɔn la. I slept on my shoulder or my neck or something. Ye But ɖevi when vi I ale went se out le and came eƒe back, I lãme. was feeling cold. So Eye that's how Satan ayivɔ va started. le I wɔ was yi. feeling cold, and after headache came and everything, and I was like, Mom was even like, will you be able to go to the crusade? I said, I will go. By God's eye grace, I will enɔ receive bia my ebe ɖe healing da here. yi dzuto So ƒomɔnya I kake came be le here yi on da yi Wednesday. And eye when we mawu came la on Wednesday, I was ayɔ still dɔ feeling yi it. ku I ɖe was agbe feeling la cold. So ye va la when we were practicing ye fɔn la and ye doing some other ayivɔ things, ga le ye I wɔm felt like vomiting, but I was still coming. eye nua le wɔ ebe ya atu ene vomited. So, zã ɖe kpɔ but etru I na thank the name of the Lord because meda I kpe am na Mawu. finally healed. Now everything has gone. eye azɔ la ye The, kpɔ dɔyɔ headache, nu sia the nu body dzo pain, the eye stomach pain, veve the eye sese pain, everything podo me gone. podo Praise veve the sese Lord. taɖua me nu sia nu dzo woakafu aƒetɔ the be ŋkɔ Lord. kakafu na Don't aƒetɔ forget, we have mega a ŋlɔ deal. be o What will happen tonight nane as le regards testimony? mi da wɔ nu si ke mi da You'll wɔ be zã what mia number? mi da xɔ da Number one testifier tonight. mi da We xɔ da expect se that di Dr. wetrɔ Tabitha to ya come up now. eye Quickly, please. ame wo da nye ame gbã la ɖi da se wetrɔ ya miawɔe kabakaba tafla tse
Why would I worry? Why would I worry when giants come calling my name? My God is so much bigger than troubles I face. Why would I hunger for powers or riches or fame? Oh, my God is so much better than all of these things. God is faithful. His promise is true. My God is bigger, better, stronger, greater than you. My enemies scatter, for they know the battle is done. My God is stronger, the victory's already won. Yes, he died for my ransom and rose up on the third day. Oh, my God is greater than death, hell and the grave. So I won't be My God is bigger.
wonderful night, here we are again in His presence, ready for the manifestation of God's power. And before our Father in the Lord, Pastor Dr. W.F. Kumuyi, comes to give us wondrous words from the Lord. Those words that can save, that can heal, and as we deliver Kasinchu achuka eye mon popo nyena mina nyakpe me haji lagan Tommy Walker eye simeke wano haji na mina miano ma ka fun gba pe deju ma o ne yirami to learn how to receive his joy, because it's the strength. I've heard it said it's the motor of the Christian life to have his joy. Amen. Let's just sing about the love of God and his blood. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Sing Amazing Love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let's sing again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Yeah. You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Let's say amazing love, amazing love, how can it be? Yes. You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Lord, we honor you. Let's just declare you are my King. Sing. You are my King. You are my King. We say again, you are my King. And you are my King. Sing, you are my Lord. Oh, you are my Lord. Oh, you are my Lord. Master, King forever. You are my Lord. And all I do, I honor you. And all I do, so that would be. And all I do, and all I do, and I have
his hand. You can sing it with me. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees me till I fall, and hears me when I call. You know, oftentimes in our world, it's the fathers who sadly leave us and abandon us. But we have a Father, a Heavenly Father, who promised, I will never leave you or forsake you. Some of you feel abandoned, some of you feel forgotten, some of you feel unknown, but your Heavenly Father says, I know you, I love you, I'm with you, I'm for you, and I'm never leaving. I'm not going anywhere. So sing this with me. I have a Father. And I have a Father. He calls me his own. He'll never leave me, no matter where I go. Oh, we can all say, He knows my name. He knows my every thought. Oh, He sees each tear that falls and hears me when I call. I added this little part later because it's just so powerful to declare, shout out, and sing out what is true, that He does know me, He does love me, He does want me. We can declare it to the person next to us. I am not forgotten. So we sing like this. Oh, He knows me. He loves me. He wants me. He hears me when I call. He for me. He sees me. Never leaves me. Oh, He hears me when I call. He knows me. He loves me. Sing it with me. He wants me. He hears me when I call. He for me. He sees me. Never leaves me. He hears me when I call. One more time, He knows. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. I believe He hears me even now. He hears me when I call. Praise the Lord. I said, praise the Lord. Like Apostle Paul, he commands a great follower for his simplicity and candor. A mentee of John Wesley, our father in the Lord, is a holiness teacher with didactic method
Miato gbogometola enye nufiala gande. There is an evangelist. Enye nyanyi kakala yike me jole. Nukunu kple jesio klonedo. Eye ele kwabe John Gile. Nyato menye pastor gboloko nye. But he also possesses Echo nunana. incredible prophetic ministry Eye onye nyagbodila. of over 5 Tokhede. decades. Maglobe pe Similar bla to that tonwe of abayi. Wigglesworth. Brothers and sisters, Nobin tukpe nobin all nyonu over we. the globe, La nyigba bli bwa katrandia. Mi kpede nu nye. expectant Ne mia as we akpe. welcome to the podium Nya doja. our Father in the Na mia Lord, tok bogometo. Doctor. W.F. Kumoyi. WF. Kumoyi. Kafu na mau. I need to confess to you. Me di be I ma find vwe me. you a Na mi. wonderful Be me congregation. kpo mi be mi nyam be toche do le fiensi ya. Your joy Nya pe jijo. is contagious. Wo do da me As I ji. hear Eye. the sound of joy Ne me over se there, jijo pe ri le it lifts tepe up ya. my spirit. E de na gbe nye gbogbo me. You know, Mi nya. normally, Le dodoa noa. the meeting, Ava I bobo. feel like preaching. Be ava gblon mawu nya. Vo yi me va And I tepe ya. see your excitement. Ye me kpɔ dzidzɔ le mia mea. Gale dzrom ke Like preaching and be praying. manɔ mawu nya gblɔm anɔ gbe dom ɖa eye fiesi ya Things in your life eto yiwo le miaƒe overwhelm. agbewo mea edza ɖe ɖa Because we have elabena God mawu aɖe le mia si yi ke lolo who is better, yi ke who is higher, nye mawu gã who aɖe is stronger yi ke si nu se le your enemy. tsɔ wu nyabe ketɔwo Tonight, fiesi ya dzeɖoɖo age ɖe nyaƒe luʋɔ me dzeɖoɖo age ɖe nyabe ƒomewo me dzeɖoɖo ava na mi le gowo katã me le Yesu ƒe ŋkɔ me fofo ye gakpe nɔ fiesi ya míeyra wo ŋkɔ míele biabiam aƒetɔ be fiesi ya la eto ɖe sia ɖe le ŋkɔ na mía wone na mɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me let the joy na be dzidzɔ wòana dzidzɔ ne trɔ zu nokunu dzidzɔ ne trɔ zu dɔyɔyɔ wò ŋusẽ ne ge ɖe ame sia ame ƒe agbe me le ame sia ame ƒe agbe me le ɖoɖo le go gbagba gã aɖe me le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ wɔe be nukunuwo ne va me salvation come, xɔxɔ ne va me healing come. dɔyɔyɔ ne va me medo gbe ɖa be wò dukɔa woatso eye woazɔ ayi ŋkɔ eye woakpɔ dziɖuɖu eye ame sia ame la naneke ŋutɔ magate anɔ te mí o. Well, thank you, Lord, Fofo because míeda of kpe na wo be ne wɔe na mí le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le. God bless you. Mawu ne yra mi bɔbɔ na anyi le aƒetɔ la be yayra me nyagaƒo nuƒo na mi tsɔ ku ɖe dziɖuɖu kpɔkpɔ ŋuti elabena kwasi ɖe ya katã le takpekpe ya katã me dutoƒo xexea me gblɔgodo ƒe nyanyui kaka ya me la dziɖuɖu blibo xɔxɔ ƒe nyagblɔm míele ye fiesi ya magaƒo nuƒo na mi tsɔ ku ɖe xɔse yi ke la nɔ asi o be nanɔ dziɖuɖu kpɔm ɖaa xɔse si ke la nɔ asi o egbe dziɖuɖu anɔ asi o ɖe nɔnɔmewo katã dzi eye dziɖuɖu anɔ anyi na wò ɖaa ale bena dziɖuɖu ya natsɔe yi aƒe me eye nu yiwo katã ne kpɔna tsã yewo ɖuna dzi o eɖanye le edzi me na wo susu me yewo ye ne gblɔna be o kpale me tsi ɖa mato ne wòtrɔ ya wo katã wola bu ta ma ƒo ƒo ne mi tsɔ ku ɖe xɔse la nɔ mia si ale be nu kake la va dzɔ ɖe ame bubuwo dzi nu kake dzɔ ɖe ame bubu medzɔ ɖe ame bubuwo dzi o wò ŋutɔ ya xɔse na nɔ asi o hena egbe kple dziɖuɖu mavɔmavɔ nyava Mateo ƒe agbalẽ ekema nusrɔ̃lawo wova Yesu Kristo gbɔ eye wogblɔ nɛ be aƒetɔ nu katã míɔ mí metem nya gbɔgbɔ vɔ sia dogo o akpɔ be teƒe ya nusrɔ̃lawo do kpo nu eye woto nyawo hã na aƒetɔ la woɖia ŋkɔ aɖe na aƒetɔ la woto nyawo na aƒetɔ be adika ɖe va kaka ɖe va yewo tsɔ va na mía vi aɖe be fofo ŋutsu ɖevi aɖe be tɔ kplɔ ɖevia va eye edɔ ŋɔdzitɔ aɖe le ɖevia dzi
eye o jakpakpa be yo anya gbogbo von do gba ko metem yo be nu kata eye o le be wa no nya bia sem nya no bia se ya biam le mi wa nya pa gbe me no bi nya bia de ko se nu kata mo ya ma chon le ya enye chochon po mo me kpoto le je nu kata de ma chon le menye akle de ke ma chon le me ya ja wumdo nu kata gbe dodoro nyo le po do nchi o nu kata me le fu ya kpem do nu kata ye kaka yo le ba ponye me ajido no bi ne wona nya bia se be nu kata la do nchi la va vo nenye be kaka wa jo kweto dani cho nu cho twenji to dadi e cho wole to dadi ele zozom ne ma ko le yimbe o po mo na ne ko nya be e cho anu cho e soji dadi e pe ya la be mele do nchi pom ne e gbona bioge nenye be mie bia nya bia se nu kata ele be mia do jesi do na ne o butama cho nu yanti o nya metele wo mo e cho ya ha ne kpo be ye to konu la fima e cho keme ha e do konu la fima eye nu gedo le nya pa gbe o me gedo khena monami eye azon fika yimi le fika mi dibe nya pe me kenchova pa gbe o da egbe na kpo ba fe to ajibe ya de odogo le de kebe nu kata ma o me Mateu yo mon kata apato ba do to go le me mi pe a nye Mateu yo eye je chite pere ka nye Mateu yo nye mele sesindo nye Mateu yo nu semele nu nyo nye Mateu yo nye mele po jijo nye Mateu yo jijo mele menyo nye Mateu yo nye mete wo nu de kala gbeme nye Mateu yo alo nu kata o nye nu yo kena monami bena nya pa gbe ya ma yinko tamele popom na nya me yo gbenye si gbanto nye cho nya pa gbe na Yesu eye mi menya nya igblo mi le popom na mi cho ku de jedo do popom chi mi no nya bia se won be nu kata apeto la zaya me ana do nchi o kata mebela do nchi la va agbo me fiensi ya nenye be me wonya bia se po nu kata e do nchi ya azon evadona olo eye nenye be na nano nya gbana o eye ane gbogbo o nu kat nyematem yo Don't you ban all the fiancia? Eye azon yi ko wonya biasia pipi bla velia globe. Yes you don't know glo na wo bena. La bena le mia pe dima hosetae notre afima. Nenye be mi onya biasiro nya pa gbe o me a. Zigedela nye chona mia be kakao to danada mebubu oji. Be nyonu ya e wonwa. Apeto ya de ke wonwa. Dunya glola ya de ke wonwa. Mi chona nya be agba o to danada me oji. Mi cho danada nya gan ya de ke ji papa ya de ke ji. Mi cho ba gba o to danada gbogbo vo oji. Du comme gbogbo oji. Mi cho nya be nya o kata to danada mi atogbe oji. Bo Yesu gbogbo mbe. Menye wa wenye kakao la bena le miape di ma hosetai nu kata amade matem anyebede yebe di ma hosetai ye metem le zona peton la pe mondi maha di ma hoseta nu kata e metenya gbogbo voa dogo la me amemaha gbogbo von wo jina be awo nu siko jina be awo la me pa gbeme la bena amento me khose o tai nu katami le popom na mi choku de do madama nchio do lele mala fima do madama wa chi la menao e yo le fia dum de jio e yo le teo dani e na ne chite pereka e ye e khemo be metele na de ko mo la gbe ame o no binye eye menyale ke na wo nu ike menyale ke na wo atogo le mo Yesu le globere wo jima khosetae nu katae ezao kata ele fukpem la tia le santo madan le nu kham le wo jima khosetae nu kata mie me le chochi ayim kaka bo agbao kakao tere miajo nu kata le mia pe jima khosetae nu kata mie le kwanji yim eye mi trova zo konji la mi trozo client on konji gbe sia gbe le konji kasia game o jesio kaka o papa go hajo ba chikona o jesio nya o nyi de le komandi nu kata le o jima hoseta e fiensi ya non me la tro
ela be va me le gblɔ na mi bena nenye be xɔse le mia si abe logoku ene la miagblɔ na to sia bena ne ho zã sia mea meva ma ƒo nu ƒo na to esu nenema la mebe esu nenema la do yin edzagbagba kaka tutu kaka eglo ehe kaka eglo etinu dɔn eglo edogbeda eglo ewɔnyabiasewo kaka eglo enua kpɔtɔ la fi ma koe eya ta fiesi ya me va gbɔ do be toma edo la ho agbo mea eƒome wa mea la fi de kpekpe ne lea ame yo le sen konye radio dzi da sɔgbe fiasi ya etoma le ho ge le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me ne xɔse le mia si abe le goku ene la nyagblɔ na to sia bena ne ho ame aɖewo li woƒona nuƒo na toawo ya nyawo maneke mate ma gblɔ ne toa le alo meli o ame ɖewo ƒona nuƒo na eto yiwo mele teƒe o eto yiwo le adzɔge na wo ɖa ʋĩi eto yi ke wo mate ma kpɔ ne li alo meli o wa nuƒo ko ƒom le vɔ wotrɔ ya ɖe menye anɔ toa susum ye o eto ŋutɔtɔe le agbo me o dukɔ nya fi ka wo to hã nyaba mena ɖe hã eto ma yi ke le ŋkɔ nɔ le ne kpɔ eɖo la ho fiasi ya dɔléle be toma eɖo la ho le fiasi ya enu vɔ be toma ɖo la ho le agbomezã ya me eye satana ƒe vevesese dona me ƒe toma ele hoho ge le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe ne agblɔ na to sia bena ho naɖadze atsaƒu me la eye ebe ele hoho ge eye naneke mele miaƒe ŋtetewu ge o minya miexlẽ ya zi geɖe va yi lo eye ne yina tsɔtsia nɔ nya yawo seme alo ne xlẽna bibla wo ŋutɔ ne kpɔnɛ eye bibla gblɔ be naneke mawu nya be ŋtete o gake minya edzedzia mi kpɔna miatsɔe tsɔ wɔ mia ŋutɔ miatɔ mitsɔ wɔ netɔ gblɔ na ɖokuiwo be naneke maglo wɔwɔ nam o mebe gblɔe la naneke maglo wɔwɔ nam o gagblɔ ke naneke maglo wɔwɔ nam o nu katã ye miabe ɖoɖowo wova tsina kpo dzi o míedzena gɔme nyui ɖe vɔ megate yina edzi o eye míedzena gɔme gake mete yina edzi o nu katã míaƒe drɔ̃kukuwo ŋtegawo tsina kpo dzi o elabena nyabia migblẽ be mate ŋui o vɔ nye ya mele me va ge nam nenema o nye ya mele me va ge nam nenema o be madze gɔme yi ke matsi akpo dzi o aƒetɔ le gbɔgblɔ na mi be nenye be mia axɔ aƒetɔ ƒe nya dzi se le fiasi ya la nu yiwo katã tsi akpo dzi na woa nɔvi agatrɔ gbogbo adze wo gɔme mebe naga gbogbo adze gɔme ke la eye ele nuwu ge eye ana ava me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye naneke maglo wɔwɔ na mi o gblẽ nam la naneke mawu wɔwɔ na o ame aɖewo va na takpekpe yawo be yawo ene eye nu yiwo wole mɔ kpɔm na yenye be pastor gblẽ na wo la gblẽ na wo nu vɔ wɔlawo nye gblẽ na wo eye no yɔ amewo woatsɔ ba gbe ana Yesua eye o mekpɔnɛ be naneke li ke ike kayiwo le me o wo be woawoe koe la pastor gblẽ na wo la amemawoe la gblẽ na wo la vɔ ma ƒo nu ƒo ne wɔ amema tɔxɛ ɖe le fiasi ya be le agbewo mea agbewo aɖo la trɔ mawu ƒe ŋusẽ tso dziƒo la ɖiɖi kɔ ɖe dzo le fiasi ya eye meka nu kake me ne to ne le o la mato no be mawu ana bena dodo mawo yiwo katã tsi akpo dzi na woa agatrɔ dze gɔme yeye enaneke maglo wɔwɔ na mi o Marko etama sheke kpikplɔ vevɔ velia ƒe akpa velia egblɔ bena ne naxɔ ebe ne naxɔ na mi ne ate ma wɔ nane la kpɔ míaƒe nublanui ne naxɔ na mi ŋutsu ya
elle kwa be pede nu nu chikone ekpe be yewe kaka egloi nu tuya agbade le di agbade le ba feme kaka de le via ba gbeji eye kaka la fima eye ewo nu sia nu ike wa tema wo la megbeto si nu ka ke glo novi ne wo nu yo kata ehia ba megbeto na wo ne wo kaka glo eye donchi me ba wo azode wo demona nu sike mawo atema wo damone mawo ne wa honko ne no ma tonu me le fiensi ya mawo le nko hogane no awo eye maglo na o be nu sia nu anowo na o bibla bo velia le marko ba pale tam sheke amen yesu ekpe isia ila onu ike yesu gla joajina munto ebe menye be Mose globe olo enyo menye be Joshua globe o menye David globe o menye be America globe enyo kakene Yesu glonyade a ela be ye de kanye mau petenuvia Yesu amesike wonu katan ye wo kekebli boya katan ne Yesu glonyanela enyama anya benane totogo chome eye Yesu glo ne bena ne atewi egomenyebe ne atem akweseko egomenyeba amesi kwesela atema onu sianu a onu nani ha a onu sianu ba nu nani ha nu sianu le agbeomea le wo agbeomede le pomewa mede le do meade le unto meade fika kene kpodo kiole ade magbona be atema onu sianu nenyebe atema kweseko ne kwesele fiensia magblona obe koko popo agede lubon me doyoyo avanao katutu avanao elabena ne atewi akwesekola ne atem akwesekola ebena nusianu auno wowo na amesike kwese khose sikela no miasi kena egbe ple nye choye kalaba pejiduru blibo nu panto ekemia poa enye nu se khose kena khose abe logo kuene khose abe logo kuene be miatem ato duji novelia bedododa ple khose gande be miakpo jidodo egbeto ye etonlia nu tete yo maunanami to khoseme eye nu ma okata mi akwele fiensia jidodo popo mebe emela swasio le fiensia eye cho tabe choto me kakaba koda fokwe odia mau pe gbogbo anna bena jidodo agede lubon me le yesu pankome nu gbanto nu se yikele nenye be kwasele mi asia be logo ku ene sike anami chiedodo be jibe nyaga kpo Mateo chapter 17 etame wiandre make yakle pepe bla velia chapter 17 tame wiandre lia reading from tukui verse 20 blave ke Yesu blo na wo bena le miafe e pa nous sont lo kata khoseto kata yo jibe yo agogo apeto Yesu la e yo wona nyabia sebe no kata la ebe no kata miao ya mietem nyedogo ma ha Yesu blo na obena le miafe khose ve nu tie la bena van melek blom na mi bena ne melek blom na mi kakale ji toy melek blom na mi nyate pe toy be egbe melek blom na mi bena melek blekle di keke mano me toy bena de ne Jose le miasi abelo koku ene la nya blona to sia bena teda to afisia na yi na gbona to sia bena etoka apeto toka benya glom nele nutua gbogbo von be titira manu be to ele nkoni eya enye gbogbo von be to eye to mao nye dolele be to
eteni diƒoƒo be to yi ke va le ŋkɔ nɛ abe to ene eye wòtrɔ dzi agba le tem ɖe anyi ye mateme avo vɔ fiesi ya dɔléle mɔ dzaƒo tagba la dzo bena be amen gbɔgbɔ vɔwo dzaƒo tagba la dzo le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Egblɔ be miagblɔ na eto sia bena eto ka gbã dɔléle le afi ma, evelia tete ɖe anyi be to hã le afi ma, tete ɖe anyi alo tsitre tsitsi ɖe ame ŋuti be to nano le tsitre ɖe ŋuti o, nano le gble dome na o, nano le tewo ɖe anyi wotrɔ zu to le agbewo me eye ele kɔ abe ŋusẽ ɖeke megale nu o eye wɔametsia katã gbã gudugudu etoawoe ma numawo le to ɖe anyi eye le afi ma teƒe dzidzi efavi edogbe ɖa ewɔ nu sia nu ke nate ma wɔ gake glokoe gake kpawo dɔléle be toa tete ɖe anyi be toa ɖiƒoƒo be to mawo wokpɔtɔ le agbewo me tsitretsitsi be to kpɔtɔ le ŋkɔ na wo yesia yi ne dzi be yeayi ŋkɔ ko la ele kɔ abe nane va na ɖe va trɔ zuna gli axe ŋkume na wo atu ŋkɔ na wo ne be yeawɔ nu sia nua mate ŋui o to mawo katã tete ɖe to be to mawo katã le fiesi ya la egbe nye gbe aƒetɔ le ɖe wo ge le woƒe alɔme le fiesi ya eteme nye ahedada be to ahedada be to ekpe ya o edzana gbagba o hã dzi be me ne nyɔ na ye la ya aya wɔ nu nyui la o hã ya yi ŋkɔ la gake le kɔ be ahedada kple ekoɖoɖo be nɔnɔme va tsɔ dzi o ale gbegbe be eva gbɔdzɔna ne be o kpɔ etsi kɔ ne nye vɔ ma gblɔ be wotrɔ ya ne gatsi kɔ no hã mawu la na be nate ma yi ŋkɔ la be etoma ekoɖoɖo kple ahedada be toma yi ke le agbewo mea o nenye be wokpɔkpɔtɔ le afi ma eye magate me akpe ɖe ɖokuiwo ŋuti o fiesi ya nɔnɔme ya la trɔ etoma etema nye nu vɔ kple nyateƒe mato be to ame aɖewo tɔe ma nu vɔ̃ɖi wɔwɔ va ge ɖe agbewo me eye menye be le alɔme na ɖeɖe koe vɔa nu vɔ̃ɖi wɔwɔ le dzime na o ele susu me na o ele agbewo me ale gbegbe be mate ma vo tso esi me o eye etrɔ va zu aŋkɔ aɖe mato la nyateƒe mato la fiesi ya ele xɔ dziɖoɖo nye ya ma ɖu numɔ katã dzi gblɔe la be ma ɖu wo katã dzi yi ke gale mea yenye enu ma ɖeviwo ame aɖewo li woawoe ya enu ma ɖeviwo nya ma ɖeviwo yiwo ko ɖena bena woɖena mɔ be wòava gble woƒe agbedome be nu katã wo nu ya ɖeke woakpɔ nu ya mehiã o ne nu ya miate ma awɔe ɖeke fa eye nu ya mana be maxe mɔ na alɔdɔdɔ o ɖe maxe mɔ na be mavo o ɖe ne eɖe asi le nu ma ŋutia boŋu ana dzidzɔ la va ƒomewa me nu ma ɖevi ma wa ne ɖe mɔ ne ɖe asi le ŋutia ana be ƒomewa la trɔ ya ka ma ɖo lia wotsɔ nɔ ɖokui de na nu ma ɖeviwo nu ma ɖi nuwo enu ma ɖi nuwo si eye nu ma ɖi nu mawoa nu ma ɖi nu mawoa enu ma ɖevi mawoa woawoe nye nu yiwo le dome gblẽm na wo eye wonɔ ʋiʋlim ɖe nu ma ɖi nuwo ta eye ana be woƒe agbe ŋutɔ katã ava trɔ tsi ebodo me o kpagbewo ɖa ɖo ye to ma ne wonto ate ma to nyawoe abe yɔ enu ka wɔm le kpakple enu ma ɖi nu yawo nu ma ɖi nu yawoa megahiã o ɖe medzo ʋiʋlim medzo kɔ dam medzo agbagba dze medzo ega zam ɖe nu ma ɖi nu yawo ŋutia o eto wɔe ma enu ma ɖi nu ye ɖe asi le nu ma ŋuti ye elabe nu mɔ mele vi ɖege na o ɖe eya ta le fiesi ya mieva eye menye be dza xɔ dziɖoɖo mebe nye ya makpɔ dziɖoɖo mebe nye ya maxɔ nye dziɖuɖu lo
ele dziɖuɖua xɔ ge le fiãsia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ enu yi ke gakplɔ ɖo nya gakpɔ abe to enea ye nye gbɔdzɔgbɔdzɔwo alo nuteƒe mawɔmawɔ kple adabiame ŋuti. Yaɖo mi kpɔ ale yi ke ye mi dzena afɔkua alo kakla adabi ŋuti no ye abi ma na fi ma kakakakaka agbe kuku ewɔe kakaka eglo mato no be de abima yi ke li abima yi ke le agbewo me madzɔmadzɔ nyenye ba bima gbɔdzɔgbɔdzɔ ba bima yi ke le teƒe ma eye wo ŋutɔ ne be abe li eva lo mato no be de fiãsi ya abima la dzo abima le ele kuku ge abima eya ku abima yi ke le lãme na o abima yi ke le dzime na o le ŋkuviwo me abima yi ke nya bimaku le teƒe ma akpe ne Mawu be ne va teƒe ya le senya fiãsi ya dzeɖoɖo va ɖo na wo lo dzeɖoɖoa eva ɖo yi ke ne gakpɔ le mea enye agɔdzedze enye to ne miama ɖewo eye minya amegbetɔ medzina be adze agɔ le ame dzi o lo vɔ ele kɔ abe dzɔdzɔme ɖe le wo ŋutɔ me wa ede ɖe le asi wa ede ma na be aŋɔ nu kɔ adze agɔ le ame dzi eya ta metem do exɔlɔ hã me le asi o ye ta ye esrɔ̃ nyɔnu mete le mele atsuƒe mele xɔtonu na o eya ta ye o nyɔnu hã mete le atsuƒe ne ŋutsu aɖeke o ekpe ya ele kɔ abe ʋeʋẽ le ŋuti o eye nu sia nu ƒoƒoƒoa ede na biame ŋuti wo nuwɔna ade na biame ŋuti wo agbenɔnɔ de na biame ŋuti wo nu sia nu yi ke ne wɔna abi ko ne de na mo ŋuti ada biame ŋuti o eye ne va kpɔ kaka be nu ka ta wo le ale nu ka nye ame dze wɔ agɔ ka me dze o ne me kpɔ ame aɖeke ma dze agɔ le dzi ame aɖeke ma dze agɔ le dzi dɔwɔvi nyewo me dze agɔ le wo dzi aƒetɔ nye me dze agɔ le wo dzi ame ɖe kpekpe ne me ɖoe be nye maga dze agɔ hã wa ebo ne koe va dzɔ ɖe dzi nye la evɔ ko maga dze agɔ le amewo dzi la o nu nyuinyuiwo katã ye ame ɖe dzi be yeawɔ nam ŋutɔ hã o ne me le kakaka no me wɔ ne kaka ko me va dze agɔ le amea dzi o eya ta mi va ɖo mi me le ƒoƒo ŋutɔ ku ɖe dziɖuɖu kpɔkpɔ ko ŋuti ɖe ayame o fiãsi ya dziɖuɖua ele xɔe mebe dziɖuɖua ele xɔe le fiãsi ya eye ame sia ame le xɔe le fiãsi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me nu ke ne gakpɔ le mea ye nye dzɔdzɔme ƒe hiahiãwo ne kpɔ agbewo mea ele kɔ abe nane vete do ele kɔ abe agbewoa mekpɔ lale ke wòanɔ tututu o eye menya nu katã hã eye dzɔdzɔmewoa hiahiã ɖe dzɔdzɔme hiahiã ɖe kpɔtɔ le mewo ta ele vɔa ele kɔ abe ele afã kple afã mede blibo fiãsi ya la gbɔgbɔ kɔkɔe la do dzesi do ame ma eye to mawo katã yiwo yɔm mi le vovovowo le nyaƒe agbewo me le fiãsi ya to xɔse me la xɔse ke na ɖe ɖe go me la fiãsi ya Mawo ƒe ŋusẽ aɖeɖi va ana mi dziɖoɖo ɖe to mawo katã dzi kpe ɖa egblɔ be ne miagblɔ na to sia bena te ɖa tso afi sia na yi afi me eye ate ya yi bebe ate ayi lo gblɔ nam be amen nuvɔ lo agba togo le agbewo me nuxaxawo la lo agba la dzo le agbewo me susu ɖeɖewo mɔkpɔkpɔwo katã nuxaxa mɔ katã yiwo te wo ɖe anyi elabe le nuvɔ ma gbenɔm ta la wo katã ya lo agba la dzo Mawu ana be ɖeɖe kpɔkpɔ be dzidzɔ age ɖe woagbe me eye aseye tsotso kpakple nukoko yi ke Mawu nana me la woagbɔ va nɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me eye ye dzi la dɔléle meka ŋkɔ ka yɔyɔ ne o dɔléle meka le keke wo le afi ma teƒe dzidzi o dɔléle be toma ne miaƒo nuƒo nɛ eye miagblɔ nya kple kaka ɖe dzia mexɔe se be egbea ye nye ŋkekewoa dɔléle ma alo agba la dzo ekpɔa ekpɔ vɔvɔli ma gbɔgbɔ vɔmɔ be vɔvɔli ma gasia game do tsɔ dzi o
eye o nya bena o jave kunyame kpakpelo ne akpoto eye o va chona jio o nya be jave bia nyon deta e gbogbo avana la va chon jio e nya be le asime e gbogbo von ma vana chona jio eye kaka na kaka gbokwa e bo me ga pona ne ko e bo no sia no chakana la gome ma gbon be vovoli ma yi kene pona ga sa ga me desene fiensia ne lo agba wa togo la gome le Yesu pon come fiensia ye fa be ja ko vovo ye fa fiensia be ni kene ba ne va e ja ko chedodo le Yesu pon come nouvelle liaison là, nouvelle liaison. Il y a un doda, le conseil ganto, que na petit du coco. Conseil gant, ben y'a tek petit du ekbeto amadowa. O chonna wa petit dudu, yike wa po be o. Ne m'avait dit pour hein. Ouais, béa, mettez doigt ya fan, mettez peu fou fan. Ah, non mais il y a non ne me dit pour hein. Ne me va dire quoi ha ne me va dire quoi tiens ne me dit quoi tiens nyawa n'y avait quoi dire la fima n'y avait quoi dire la fima n'y a choisi la fima nous kata o cho dans le tifo que et choi kalabadi matono be gbe a hodie do doa apoto la pe di jola gede mo egbe eye apoto be nu se kana gbe pe di do popo le gegege wa gbe me gbe dodo da mi adoda le José be mi akpe gbe pe di do kakpo Marco est à ton lia Matteo tamewi aton acho agle Matteo tamewi aton piku la vovo velia eye poda kana nyonu ade Togo cho afima nu to o me eye o doli glone bena apeto David villa kogne nu bla nuit vigne nyonu vi le fukpem ngodi toe cho gbogbo von sime piku la vovo ton lia ke medonya de ke nune o afima madoya o tona tedema ebo o funa tagbe kwa na fame ebe ekpoto o no binye lenkude do kionchi la nukunu aka poto o gbona be mi tono be nukunu eva no vola todo kio pola ebe a po nyeme po na nekento po nyeme na nekeko pomo no binye o handa note ako nukunu wa mebe ja note ma obenu siala dede go nous sont là où va egbogblo bena domwe ne wa yi la belle li dom de miayome nous serons là yawa o mele mo pomo be nyonu ya na khonane o nyonu ya mo popo le nyantome yento le pomo be nane jojoke ma plonchi nyare nami kake me jibe ma tue dare kapopo bume a medio kata si o me po amon nanane kewa chicha yo kata me le pomo be ma vanye nane wa apele kayo me le mo pom be ma vanye nane wa nenye be wo nto mo popo da asi wa me kanu kaka mebu le gbonlo me kanu kaka mebu le susuolo me kale ke odi o afi na va kuolo we ya anu agbe mebe ja Togo la lo menao eye megade mona me amade kento wa komo popo la siwo ekpe megade mona ko de popo mo popo doyoyo be mo popo megade mona made kene we yale me o gomme de be mo popo megade mona made kento ne kwela siwo o apetola anabe wo mo popo azu nu popo kiklo vo nelia eya donu globena wo me dom o negbede Israel fe me anlebubu gboko nyati ya hohoa nen do nyebe nyonua ebe ya adegome ate globe aha ke ebe nukunu kemele nenyewa mede de ka chom le menamo na ne kemele siwa namo wado aha
Amadono va boboya dekea. Do yo va le ndikanya, o va chochi soleme ndikanye toa. Ye o pompo to kude mo gbaja kle mo fituki tanti o kpo kakabe o kpa me yanto dala. Yo, ame yanto anya de kento me le gbo afia nya ma chop enyi chodu ne nyi alemo. Oh me globe aye aglobe akpene mawu. Be maula ejrana ne dara nyinam. Mau jrana ne dara nyinam la. Ekpe me ganonya ano trogbo nyao. Ano denya gome ne bubuo. Nyonu ya me wonene mao. Me nya nye Israel to. Nye me nye wa do me to de ke. Nye me jena ya yirao. Tama ya pa me ko. Nyonu ya mo nene mao. Nyema gbojo. Mebe nyema gbojo la. Mebe agbewa aga klenkelo. Mebe agbewa egale klenkela. Agbewa ohana wonane eye tado juni tamawu dodoa ele me vagele Yesu penkome. Pikela be va tonlia ke nyonua va jeklo na Yesu globena apeto honam. Yesu globe Israel va pa me to gbo den doda ebe me segomala. Menye bena menya memao de kotane vado eva ban de otagake menya benya hamatenya mevelia Yesu menya be ban wo tai ne vado gake miao ha hela to ha nya amele ameo domela nya amele ameo ameha domela nenyi be me van tutu ban de tanyoa jevelia nya hamana mo dome da made la fia au 3 ya le 5 ans o maba made le docteur fiesiale radio ajida nyonu ya evan jeklo na petola glone bena apeto honam apeto ne pede yuda tonti honam apeto ne damema o honam apeto ne yo damema o yo donanya ha apeto ne domema o deji la me wonya me gbantonya amenya me velia honam apeto honam apeto la honao. People have a Adelia, and you don't know Blobena, woman the more Bena, what Omer the Mola, Medjola, the watch of the Vio Pabolo, Apu Bena, Avu Vio, oh, a Vio, La Apadeca, Avu Vio. La go akpavelia Yesu Christo globena de avuo la pemenamia de avuo le nyabe ekpodomioa de minyina avuo gba e meke de vio dolo uma me wona nene ma ode ma je ode me wa cho de vio pa boloa atofu gbe na vuvio wa dugba ode aton. There are many ways you can don'ti nonomeo no vade nyatema na don'ti vovovo nyatem globe Yesu ele yombe menye avuya dele globe menye nouveau la dele globe ofodia dele globe nya omenya vuyi kenu ogbenu lea Yesu vegbekaima nyakama globe nele namo o ewo yikenye maunya gblola o vegbekaima le numena o Yesu vegbekaima domine le nama be menya vuvia anyo majo ya pome ko vonyonu ya megbojo olo nyahanye magbojo bebe nye anyem de di matenu nye ola kweda kpo maunya gblola mada pale ike wole gbogbo namda be nouveau ola ndeke maunya gblola yo me be nouveau ola ko nyame kpo maunya gblola deke togbe deke akpo ano maunya yike maunya gblola yike konku mentontoa ayu amebe enube hasitoa ayu amebe tronsubola ano yu amebe lekekpelekea oh adeke maunya gblola te fonfo nenema enya nenyebe elagodjejejim eye konji eye le enya cham le dokitantia no bi metele doyoge na itsuku vele nya cham le chichawantia matema na otuturo nyito na ye telagbo eye le nya cham le telantia matema to unwina o fisia fikenelea elebe na elebe na jeme elebe na jeme eye nyonu anyanya lebe jimeta ebobodo kipo
kpo edze me kpo eye wo nya kpɔdo ŋtsi ke wòɖo ɖa la be vendrelia egblɔ bena yo menye nuvɔla yo meƒoɖi yo aƒetɔ menye trɔ̃subɔla yo aƒetɔ nye aɖe wotsɔ ƒu gbe yo aƒetɔ nye medze be maɖu nu le ɖeviawo dome o aɖe yo aƒetɔ gake avuviawo hã ɖu abolo wluwlui siwo ɖoɖona tso woƒe aƒetɔ ƒe kplɔ̃wo dzi akpɔ nyaya ɖa o nyɔnu ya gblɔ be ɖe aƒetɔ menye mekpɔtɔ nye be anyi ɖeviawo ya o Yesu Kristo míaɖela Mawu sia mi nɛ kple gbɔgbɔ kɔkɔe kple ŋusẽ eye wòle tsatsam hele nyuie wɔm na amewo katã hele dɔ yɔm ame siwo katã dzi gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖu la dzi gake Mawu le kpakpli menye be le yɔ katã o me Yesu netsɔ abolo na avuviwo na ɖeviwoe vɔ nye ya ɖe mele wluwluia ko biam ko miame le wluwluia kakea ko dzi nyame le be ɖe aba avuvi ɖe aƒetɔ nya wluwluitɔ yi ke le ɖuɖu le kplɔ̃ dzia ye ko dzi nyame le o avuviawo hã woɖua woƒe aƒetɔwo be nu wluwlui yiwo kɔna ɖe akplɔ̃a gɔme aƒetɔa be akplɔ̃ gɔme ɖe o avuviwo hã ɖuna wluwluiawo aƒetɔ melɔ be meƒoɖi menya vu melɔ be ŋutinye mekɔ gake aƒetɔ mekpɔkpɔ bu dem be mava nɔ wo kpɔkplɔ te medzi be manye avu anɔ akplɔ̃ gɔme na woe ke nye aƒetɔ o kpɔ nya ya ɖa ne ate ma va aƒetɔ la gbɔ fiesi ya abe aƒetɔ meva gbɔwo nye medzi be maxɔ ŋkɔ gã hã o lo nye me teƒe gã ɖeke dzim o nye medzi ko be ɖe nanye aƒetɔ nam nanye ɖela nam eye ne wò ya ate ma trɔ agbewo na Yesu alea nɔvi nye o avu ma yi ke abe avu abe nuvɔla abe avu ma yi ke ƒoɖi ene abe trɔ̃subɔla enea abe avu yi ke gbe nu le gbɔ enea eye nye bena agbewoe le Yesu ƒe alɔme nenema aƒetɔ medzi be nanye aƒetɔ nam medzi be nakpatse na gbenye dzia aƒetɔ la xɔ le fiesi ya eye ale nelea maganɔ nɔnɔme ma me o aɖe wo luʋɔ atrɔ wo dzɔdzɔme atrɔ wo nɔnɔme keŋkeŋ eye nu mateŋuiwo yiwo le agbeme na woa woatrɔ zu nutete le Yesu ƒe ŋkɔme Mawu ne yra mi gblɔna be amen azɔ nexɔ yayira akpa ve nyɔnu ya eɖo nya nyuitɔ ŋuti na aƒetɔ Yesu kpɔ kpikple vɔvɔ nyia tete Yesu xɔ dzi gblɔ nɛ bena o nyɔnu wo xɔse la lolo aƒetɔ kpɔ nyɔnu ya ale wo ƒoɖi ɖoa le nyɔnu ya be xɔse ta ale yi ke nyɔnu ya be xɔse le ta aƒetɔ kpɔe eye megagblɔ bena o megblɔ be avu nyanu ke ya o megblɔ be ɖe avu ke ya megblɔ be avu nyanya ke ya o aƒetɔ ɖe nɔnɔme ma eɖe avu ƒe dzɔdzɔme ma ɖa le nyɔnua ŋuti nu yi ke aƒetɔ ɖe wònɔ fiesi ya atsɔ nu vɔ wɔla ke o eye ne tsɔ nu vɔ wo katã ke wòa aŋlɔ be mema ɖeɖe ko aƒetɔa aɖe nu vɔ la ƒe dzɔdzɔme ɖa aɖe ɖa le me o atsɔ anɔ nu vɔ tsɔtsɔ ke eye atsɔ nu yiwo katã ne wɔ kpɔ la aƒetɔ atsɔ katã nu yiwo anya gbe nenɔna tsã ye ne le abe avu ene ye ne ƒoɖi eye nu kpekple vlododo le dziwò la aƒetɔ aɖe nu mɔ katã dzo le fiesi ya eye ana agbe yeye mebe ana agbe yeye natɔ agbe yeye nɔnɔ gɔme to xɔse me nanɔ vovo kpɔkpɔ ƒe agbe anɔ agbe abe Yesu ƒe yome dze la ene aƒetɔ na wɔ na mía katã le fiesi ya kpɔ nye ke Yesu gblɔ ɖa ebe o nyɔnu mebe o avu lo o nyɔnu Zidon nutometɔwo lo mebe o nyɔnu si ke nyɔnu ya va ge ɖe fiaɖuƒea mea menye be wohã nage ɖe fiaɖuƒea me fiesi ya Kristo be ŋusẽa aɖe zɔ
Alechinao, Aklo, Nouvon, Pejojomo, Katan, la Peon, Chilefiensia, Dipopo, Katan, Atrosu, Badegbenu, Bonambe, Amen. Aye, nous paie, le floto de mon Katan, Watrosu, Chambenya, Aye, Chofiensia dia, Akbeye, Akbekefo. Akbeike me maucho nu vokata keole eye na vocho nu kokwa o kata yo lenchi oda wa de o kata da le Yesu pen come apetola anabe chan pe ahanunu sodabi siga kle benu ona mo kata yo fodi o dadia Yesu la klo kata da le nchi o voju subo tron subo azewo kple numo kata yo fodi o le gbogbo medadia Yesu la klo kata da le nchi o le fiensi ale Yesu pen come eye azon we keno bevu be ha o dometa adogla su be ha o dometa eye emi nona agbe yo me je o la novi hama me pe di fofo mo kata la Yesu la de o kata jo le nchi o fiensi a atronsu ma ou pe vi jonuvi ma ou pe vi nu chuvi atronsu Yesu yo me je la amesike ko agbeye ye na bena apetola ayobe ebe globe nyonu wo kosela lolo nuka yom Yesu be wo kosela lolo nyonu yava eva le Yesu gbo eye wo like nyonu ya Yesu me bonya de kakoa ebo iko nyonu ya trojolo Yesu agbo Yesu glonya o kata gakea eho o kata jise etote gongom elike mava novi no khane wona nene mari yenyi khose ke lolo ebe mi ba gbonye eye va khose gaima ebe yom eye ne yue e ma khose gaima ebe vunuvan wo me o ane vunuvan me ebe dasilonti e dasilontia khose wala lolo ebe khodinye sela be yikene yonkonye la nye ya madeo eye na konyamaji se eye na chodo kyo nea ema wo kose ke lolo ema ebe wo kose la lolo ebe never menao abe alesi ke ne kose ene ebe eye pe nyonu vila pe la mesen le nenem kapopomaji kose be gbedodo da aname jedodo egbeto nyonu ya ko be jedodo edu gbogbovonji edu dolele oji edu nu yo kata le tem dani le tevia dania edu katanji me va gbo le fiensia ma glona obe nene ma pepe maula wona o haima agdi fofo yo kata la gbe onchi nous vont yo kata mele mlonyi ne blibala Yesu la kokko le o me dolelema anana duoji gbogbovon aduoji ne togo le tepeya jijola gedemo na nyunchuma la kpo jijo de kajema de tugbejebima na kho jijo elabena afeto anabemo pokpo ga yike ne dode afeto la tie ne kpoto tote de Yesu agbo no me wo kosela lolo yo mo pokpo azunu pokpo na wolo akpaton lia na nu fiafia na maunya nu teteo yo mau di kose atem anami jedodu pokpo ne kwesela nu kata le wowo Matthieu tamawia sheke pepe blave Matthieu tamawia sheke people of vatin que Yesu po oblona obena amegbeton gbola o matem awo esia o amegbeton gbola o matem awo esia o amegbeton nutu ya va Yesu gbo nutu adea esi ova medo comme sese nyito ebe nu kaya wo yin apagbemavo Yesu donchine be
Miabe kesinonu wo ga. O do menyinoa. And he couldn't part with that. Etro zu mawu ne ntsu ya. Eye matema dasi le ntsi o. Of wealth, Achole ega ple kesinonu mo gbo. Ajapeto ayome o. Eye o khanu, eye o jo le Yesu agbo. Ye nu son la o bia nu tuya galesi de ma ya tamate kpo dede wa Yesu be a. Menya be galesi ta matema kpo dede o. Ebo enu enye be na ega ejo ba do to de nu ega va do to da me anu ega khojimene ega le patie de ba gbeji de siata ega trozu maune ega trozu afetone ega trozu yebe do to de nu ega trozu amegadeji eya tamate kpo de wa Yesu be o bia Yesu be mekala kpo de ma ha we ya na kpo de we ya akpo de eya ta Yesu kpo kaka gbon na obe amekpeto gbola o matema awosia o elabena o ma dasi wo be legba o nchi o wo be ma wu ma o wo pe nu jojuro ma o wo pe jiji von ma o wo pe jojuro von ma o abaje Yesu ayoma o ke gbobe ma wu gbola watem awo nusianu menyebe fiensia dede popo wa mawla tema wena o mawe agboa o temu wona nusianu menyebe de fiensia doyoyo wa mawla tema we katuchu wa mawla tema we nukunu wa mawla tema we ebe amegbeto gbola o matema we sia o nenyebe melede na nekenchio chauma wow ne me kude jojome nuonchi gota nuonchi nuyo pom nele ne me kude onchi chauma wow me de mobe na neke na ba ado to de nuo ene to na Yesu de ka ko be Yesu me ba nyonu ya nyonu ma ye ken nyakli me gana je nou von me ya ne me kude nti segle bebe ma de asile nti o soda bima peteshima biyama o yo trozo afetore ji o le patere ji wa e ta metele ba Yesu agbo wa ebe ne me dasile o nti o wa e ya tono be meleji ma ulo meleji Yesu lo Yesu ko ji nyamelelo Yesu e me ya lon fifia cho unu ma ulo Yesu wa ye ma ji cho de popon nu ponye be de popon le vevire na cho unu mo katan lo wo de popo ne e wo nyamochochoma avana ozi de kale Yesu pen come ekema ne va no doyoyo ba kpadia difola konu na o they will heal you. Difola yodo meka lekekenye do lele ape nonomeola haya ava menon le fiensi ale Yesu pen come po Jose penya ike glomie le da e Jose ike labe logo kuene ike akblon na to siabena And to have dominion. ike na kpoji dodo de toi oji akblon be ho ela ho le fiensi ya nous sia nous ike bla edokuil ledentio le khemona be mayinko eye trovazu egli etakpoa fiensi ya nous la tro eye Jose ke lolo Jose ka nwani na oda aglobe afeto Yesu va kpatienam Yesu menyebe menya fucha me fodicha kaka me va me na lechinam me dibe na wo matron zovi o de moto de ka fiensi ya de popoa ela swasi o le Yesu pen come eye mawla no Jose anabe nuo kata anowo fiensi ya mawu di Jose ya awotole wa gbeme ya dometo de pepe yikele senkonye le fiensi ya amade kentoma jo le tefe ya nenyebe me wo de kakpakle Kristo yikela re de popo agede pa gbeme o yakata mia bobota na mia nkuazon me siame ne bobota na mia nkuazon bobota le radio agbo na mia nku kapopo ya me
bɔbɔta na mianko meka nu yiwo wɔm ame bubuwo le o aƒetɔa va gbɔ o tɔxɛ le fiasia le ƒonuƒo na o edzi be yeatsɔ o nu vɔ katã ake o yeaklɔ ɖiƒoƒowo katã ɖa le ŋuti o nu yiwo katã na be etrɔ zu avu le gbɔgbɔmea bɔbɔta le radioa gbɔ eye aƒetɔ le yɔ o tɔnɛ eye nya yi ke ma gblɔ agblẽ kpasam do ke nu gblẽ kpasam do gblɔ be aƒetɔ meva bena le tsi nam meva bena trɔ nya gbe aƒetɔ meva bena nahe tɔtrɔ va nye gbɔgbɔ me aƒetɔ medzi be nana denye natrɔ nu yiwo katã na me ƒo ɖi me gɔ̃ eye metsi kpatsakpatsa aƒetɔ meva gbɔ wò trɔ ya nu yiwo katã na me le kɔ be egli etakpo enea aƒetɔ meva gbɔ wò ɖo fiesi ya be naxɔ nam azɔ kɔ asi dzi ɖe radioa gbɔ ne ma to gbe ɖe ta o akpe na mawo ɖe agbo ta akpe ne mawo wo hã mawo Yesu le yɔ kɔ asi dzi ɖe radioa gbɔ Yesu le kpɔmɔ bena kɔ asi dzi mawo ne yra wo ame ma mawo yra wo hã eyira wo hã ame ma eyira wo ame ma hã azɔ gbɔngagblẽ ne kema aƒetɔ meva tsitre radioa gbɔ tsitre baba aƒetɔ meva kɔ alɔ ve ɖe dziɖoa gbɔ Yesu meva aƒetɔ meva bena le tsi nam aƒetɔ meva bena tsɔ nu vɔ nyo kem nye ma dzo ne be me nam ɖeɖekpɔkpɔ o megagblɔ be tsɔ hã yawɔe ao egbe mawo le yɔ eye aƒetɔa edzi be yawɔ dɔ ɖe le woagbe me le abaleke wowɔe le nyɔnu ya ƒe via kple ŋutɔ ƒe aƒe me ene kɔ asi dzi ne natso yi ke ne tso azɔ ato na aƒetɔ la be aƒetɔ meda asi le tsã ƒe agbenɔnɔwo ŋuti gblẽ meda asi le tsã ƒe agbenɔnɔwo ŋuti eye meva gbɔ o agbe yiwo menɔna tsã abe avu ene la aƒetɔ medzo le wo gbɔ meva be nale tsi nam meva yiwo Yesu gbɔ be nye magasubɔ trɔ ke o nye magawɔ nu vɔ ke o nye maganu aha ke o nye magayɔ siga ke o meda asi le numɔ katã ŋuti meda asi le nu vɔ nyo ŋuti aƒetɔ numɔ katã metsɔ ƒu gbe metsɔ ɖokuinye na o keŋkeŋ kɔ alɔ ve ɖe dzi ne ma to gbe ɖe ta o fofo le Yesu ƒe ŋkɔ dzia mewu mo dzi na gbɔ o eye ame yiwo katã xɔ nyawo yi ke ne wose wò trɔ sia dzi la metsɔ da asi be natsɔ nu vɔ ake wo le Yesu ƒe ŋkɔ me meto gbe ɖa ɖo ta be agbe yeye ne ge ɖe wo me kaka ɖe dzi ne suwo si wotsɔ nu vɔ ke wo meto gbe ɖa be ŋusẽ be woanɔ agbe dzɔdzɔe la aƒetɔ ne ge ɖe woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ akpe na o be etɔ nam mebia be ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ ɖeɖekpɔkpɔ be ŋutifafa ne ge ɖe wo me nu vɔ yiwo katã ne tsɔ ke wo la megale vava ge ava ɖo wo dzi kpɔ gbeɖe o le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le gbɔna be amen woyra o woyra o fiasia woyra o le mawunya yi ke ne se fiasia ta mawu ƒe yayra ne va wɔ agbe dzi eye miame yiwo katã wɔ nyame sosoa tsɔ nya ba gbewo na Yesua zã ɖe ya mawu ƒe amea gatrɔ va eye ado gbe ɖa ɖe mía ta be to yiwo le ŋkɔ na mía etowo katã woaho gblɔna be amen. Congratulations wezɔn for accepting the forgiveness of the Lord. Wezɔn va Yielding yourself to cross over from aƒetɔ Yesu gbɔ le fiasia from darkness to light. wezɔn be edzo le vivitiwo me ne wɔ nyametsotso nyuitɔa eye ne ge ɖe kekelia me le fiasia azɔ mi hiã be nana mi nyanyanana vevitɔ ɖewo yiwo la te kpe ɖe mía ŋuti ne míatsɔ akpe ɖe ŋuti o ne nate ma li ke le aƒetɔ la me ke ne egbe ne le tsɔ agbo na Yesua ke míana nɔmba wo yiwo dzi na to aŋlɔ nu tsɔ ɖo ɖa mi alo ate ma yɔ nɔmba wo fifi dzɛtɔ hã te yɔ nɔmba wo ne natsɔ ŋkɔwo kpakple adresse wo ke tsɔ ɖo ɖa plus 228
In America, in Australia, in Asia, 90, 27, 34, 87. Blacheke, blab vendre, blaton vonne, blani vo, andrelia. Allo, Atemayo, plus 228, 99, 99, 36, 75. Blacheke, blacheke, blaton voix d'un. Blandre vo atonlia ke nomba yo 400 menamia mi chonya be telephone o mi yo zireka maglombe chonha ya we fifi lai yo radio ya yo jibe ya pe radio ya le kapopo ya me e na cho wonko because testimony for all for now na cho address ke yo akpole ya ken chododa ye miele do wezonao miele do janao me ne gede maube fu me ame ne gede mauvio be hame me je be gede church to do mo ao gede Cristo to do me Cristo yo me jelao do me ta me do wezonao me do janao wezon o troya wezon fiensi ava mauvio be hame et abale kenyonu ya ikepen chinya ogbona mia jidudoa o kanele eja jidudoa o troya maunya makpa ike jidudu mageda gbome o jidudu le gede agbome jidudu le gede me o jidudu le vana o kotono toji kotono radio agbo la benne le vevede ne maunto megade mo satana ne fio cannot write quickly or who cannot write at all patiently assist them no dakpene mau no dakpene Yesu ela be e ho dakbe hallelujah Yesu hom dakbe you got connected Yesu ho hadagbe television Yesu tro onutinya send your message, your details, the name, your phone number to eyatacho wonko plus 234 address o chododa number yo 905 yo gemi ala fifia 915 plus 228 444 99 36 75. The number again, please. Allô, plus 228 90 27 34 87 92. Kemi le pomo mena chowo adresse o chododa. If you look at the screen, you will see that number. Tofodo nana. But if you're on radio, listen to the number again. Tema poto alike. Plus De 234 et megava jo le monu toyaji agade mo khokho toaji o apatone yirao bene poto le radio agbo le dogbeda zande amapa mea aga trova dogbeda de miata alebe mianto amento le kapeti dudu khokho na khwe. Connect with Christ, look at it on the screen. Connect with Christ. On Sunday, 8 May, that's just next week Sunday. Yesu, le koti Jordan Tio. Those of us who are here in Alpha, ele do linkona o le fiensia bale ko do linkona nyonu maine. Told you maga yobe avuvio ke anyonko ela ba so ejesio hallelujah chai ke me jesio enele nous vont là au be hamela ela be avuene ela ba me makoma koene ame ke me jeo ele difofo me que azon ikene vaye subo le fiensia la ejesio azon ayo wonko Yesu ayo wonko aglombe vinye wo khosela lolo once we finish, let's
nous sommes kata dim ne le azon. Let's indicate Ma that wena we are finished at the far back. If you are finished, let azon us know. akpo jijeme. Azon akpo mojani. Don't forget, Azon akpo nuti fafa. tonight is a night of dominion. Ekbeya ekbenyegbe. I can see many of you are already praying and To trusting le God. sia If de you have not yikelen prayed, kona wa. pray. Togbe dodo razon You be must have oya testimony tonight. edola fota gbalajo. Ha. I Eto hope you've not forgotten. Remember, Tolele you be to promised me, and it was a deal that gbogbo you will von give the first te testimony amena yin be tonight. I'm to waiting for that. fome gbogbo Father and the Lord, be my pastor is fifo also de waiting for that to because he kukona me know be you made to a promise. efe dudu be So, to as you are praying and waiting, tonight is edola the ho. night. Ela be gbenyegbe. Actually, I expect the counselors to still Egbe, stay around with the yenyegbe. people so that you assist them when the power of God descends on them and the miracle appears. You are petola. Jesus is passing this way. Fonu He's there fone. with you. Don't miss Yesu his le visitation gbo la tonight. piameda. Dominion for Cho you. nya o dasine. Over everything that had dominion Biebe, over you. It's ne now your khonai. turn. It's now your time Wanai to chidudu. receive and exercise dominion Yesu over nam all that have been chidudu. against you. Nanya hama Those du diseases, futo nyoji. those Ma du difficulties, dolele nyoji. Ma du those nuvonji. demons, Ma du gbogbo vonji. and all the oppression, Nu sia nu ikela be ya zim danyi atem de toa. it's time for you to Yesu rise above nane them. ma duo katanji. Father, the Lord is already standing up. Please give me the signal if you are finished. In Yoruba section, can you wave? Can you wave that you are through with the? Yeah, okay. All right. God bless you. Mopa mea. Get ready for your dominion. Chirado ela Let's be rise up on our ebona. feet. Let's rise up on Chirado our feet. You na are literally receiving your pedodora. dominion now. Get ready. Amen. Amen. I rejoice with you. Jile jom pleo le fiesia. Miracle, Maube nukunwo. healing, Toyoyo. deliverance. Katutu. You have waited until this time. Ela lava and the sere Lord kapopo has ya been mela. waiting for you. Apetola ha le And note as po. we're praying now, Ne mi adogbe da and zon. you connect Na o de to ka. the prayer Pakple and believe apetola akwesea. that the Lord Be is setting you free apetola now. le de gawa. Your healing Toyoyoa. will be immediate. Ava meno enumake. You lay your hand where you Daside have the afike challenge, le vewa. the sickness, Fike dolelia lea. disease, the Fike affliction, le vewa. the attack, Fike futoa. the Le infirmity, to veve se na olea. anywhere. Then you raise up Na the kwa lo other de ka hand. de ji. And when we pray, Ne mi egbe adom da. the Lord already knows you are Apeto there. ya nya. And he knows Beneli. the problem Enya wo that brought kakao. you here. When you hear the amen, Ne se amen. that Ko means, chiakola. so let it be, Egomenye so be. it is. Ne va You take eme. up, Nenema. find your miracle Na there. todo ki okpo. Akpobe eva meno numake. Fofo. In the mighty name of Jesus, Le yesu ponko se semadia. we know Yenye. that you are a God Be enye that mau. cannot fail. Ye keme do You akponu. invited us. Mau. And you said, call unto me. Eglobe nya All yoy. ye that Na me yo labor kata la gbagba and jem. laden, Ye call unto agbale mi me. awumla. All the ends of the earth. Eba mi anyigba anyigba bibu la kata mi tro de nu nye. Ne ma xɔna mi. Asking, O Lord, Aƒetɔ mi bia your deliverance will be come to na everyone xɔna right me now in sia me le Jesus' fiɛnsia le Yesu ƒe ŋkɔme. You are the God Wònye of all Mawu flesh. yi And ke you nye have ŋutilɔ assured katã ƒe us Mawu. there is Ena mi nothing kaka ɖe dzi be too naneke hard ƒe for you. wɔwɔ mesesẽ na And I ya bring kpa o. everyone, Me whether kplɔ ame sickness, sia me whether disease, kple wobe whether dɔléle infirmity, lãmegbegblẽwo, whether affliction, dɔxɔlamenuwo I bring katã everyone kple before you vevesesewo la me kplɔ va ŋkume na wo. Aƒetɔ ye kasiwo na hayawo le Yesu ƒe ŋkɔme. Every power of evil, Nusẽ every ɖe kpekpe yi ke nye power of vivitime demon, nusẽwo, every power gbɔgbɔ of vɔ̃ be Satan, nusẽwo, Satana be I nusẽwo cancel katã, out of their me lives. te fli ɖewo katã me le woƒe agbe me. Those evil powers, Gbɔgbɔ vɔ̃ mawo evil be nusẽ, spirits, gbɔgbɔ makɔmakɔ mawo, yiwo le do vevesese na wo, me de gbe ɖe wo dzi, mi do go le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme.
Apoto me bia ba meyo kata ye do madamada le onchi akasio kuma yo gba ko na vu le Yesu pen comme ameyo to kuna o mo fona nuwa apoto vutona o e yo ma de de ga ba de wa ton popopo si le ka le Yesu pen comme ameyo vevese sede le lamenawo le wope akome le wope jofitome le wope lame be tefere kela me bia be haya o plo nu semble bola le Yesu pen comme cancer fotagbana jo le Yesu pen comme bokiba do fotagbana jo le Yesu pen comme Boki ba do fotagbana chole Yesu ban come ameyo kata ye obe evume le do omnyide o me kanu kake le lamena o pata me dogbeda be fiensia o na be vu be do na o ne tondo tepe Yesu ban come ameyo kata vu kokko be do le to le onchia me bia be do vu kokko di be do mane so le Yesu ban come ameyo do madamada do le tepe jiji mawe onu segama ne kasio wa hayao afo yo kokui le onovi boa na jiji wa so papo me velia apato me bia bena vio katamba la menese chape be do ne fota gba chole o me plebo klibo be do kata tension be do le lo kata ne fota gba to gole o me api de pepe api si api yo kakal nyaba gbemela mauba sine kami ga popo yame o hayao khodo yoyo o khodo yoyo le Yesu pen come apoto me dakpe no be evame nous sommes kakada api si api le Yesu pen kwa di me dogbeda le Evaime, todo kyokpo, mau wonukunu anao vo. Megbona mi chandari. Mais nous si que Maouja on a mis le kwasiri amea. Meja foul. Hey, meja foul. Ye on tonne kwa ben nous Maou on a le fiancia. Me bobo crowd. Me bobo ki de cow. If you are going, does that mean you don't have to give testimony? Come on. Ye mega ti radio ai meke mandida seu. E hia be mia seda sedidi wa. Amlimande chola pede me. De nu ma jokore chore chio. Le khwame. Le radio agbo. Le dopea la fike ne le gapopoya me. Le ntoma ikemene le se. Jibeya. Be radio abenko mau wonu kande na o le kensia o mi le pomo Yesu le pomo be na nye akpedala na nye akpedala eye na yo number yo mi le yo na mi le comme de diame 99 36 75 90 27 34 87. Yo nomba yao na cho da sedidia chododa. Cho da sedidiwa chododa. Ne miakata miakpojijo. You have been healed. Miakpojijo kole mau dentio. Miakpojijo be mau onu kan le agbe o men. Do madama dadeke with the power of God released. Mau pe nu sen Whether short term, e kakade lo me juakatame. Mamba nous c'est le konji. La fille si api e de dolele a ojo. Mien le lala. Wo dase di dia o. Elle est jo. Nous kuno elle est jo.
Amo le kpɔ dzidzɔ. Oh, nane le dzɔ le aƒewo me ɖaa. Nukunu le dzɔ le kɔƒe ma me. Ele dzɔ le kɔndzi le dzɔ. Amlimanuwo le dzɔ. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Yesu akpe la be dzidzɔli le ɖi. O hã tsɔ wo telefona. Tsɔ alɔme kaƒomɔ bia. Na yɔ eye na tsɔ wo daseɖiɖiwo ɖo ɖa mía katã nya kpɔ dzidzɔ. Fiɛnsi ya na yɔ radioa directement eye daseɖiɖiwoa keke bliboa katã la se. Keke bliboa katã la se daseɖiɖiwoa le wotrɔ ya. Be Yesu wɔ ŋɖe. Yesu wɔ ŋɖe. Yesu wɔ ŋɖe le Togo dukɔa me le wotrɔ ya. Yesu va dzi ame aɖe kpɔ eye daseɖiɖiwoa na kaka ɖe keke bliboa katã me. Yesu wɔ vɔ megake ɖi o. Di keke ŋutɔ ɖeke meganɔ me o. Elabe Yesu medo angbe dana o. Ewɔe. Nukunua le gbɔ. Nukunua le gbɔ. Nukunua ekpɔtɔ le dzɔ. Ekpɔtɔ le dzɔ. Ekpɔtɔ le dzɔ. Ɖeka, eve, etɔ̃, ene, atɔ̃ ekaka ɖi le afi sia afi. Yɔ na di dase akafu aƒetɔ la be ŋkɔ. Mi nɔ te kpɔ miaƒe yɔyɔa. Mi nɔ te kpɔ miaƒe yɔyɔa. Miaƒe daseɖiɖiawo le radioa dzi. Na yɔ 99 99 36 75 90 27 34 87. Daseɖiɖiwoa ele gbɔ. Tsɔ wo daseɖiɖia tsɔ ɖo ɖa. Elabe Yesu wɔ dɔ gãwo le agbo me fiɛnsia. Mawu yra o be fiɛnsia wo daseɖiɖia ele do nu sia ame aɖe. Wo daseɖiɖia ele na be ame aɖe le do dzi ɖe Mawu nu be eya gbɔa nuwo katã le wɔwɔ. Woyra o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Yes, you are still checking. Yes, it's good to wait and check. You must go home with your testimony tonight. Some are already here. Some have come out. We're waiting for you too. We're waiting for you too. You are not settling for anything less than Dzidzɔ be wotrɔ ye nye sia. It's for you. Dzidzɔ kpɔkpɔ be wotrɔ nye ya. Mina nya kpɔ dzidzɔ de Yehowa nu. Mia tu aseye be ewɔ nu gãwo na mi. Confirm it, but you check. Don't say you want to wait. I'm still talking. I am still talking. Why are you playing? I'm still talking. Don't say I want to wait and go and check when I get to when I confirm it. No. Once it is. It is already. So bring it out. Praise the Lord. Mebe akpe na wolo. Akpe na mawu. Ele jolo. Nukunuo le vame. Le kaka abe okuta bentua meda. E me kwesebe le lome afia ha. Nukunuo le jo. La peume. Le Yesu penkome. Oshe. Oshe o. Oshe o. Oshe baba wa. Akpelo, akpe na wolo, Yesue akpe na mau, akpelo, akpe na mau, akpelo, mebe akpelo, akpe na mau. Amen. Aren't you coming out too? Amo le yo le di da sia de o hama yo adi da se wa.
That thing Yesu you went out. raise your hand for. And went out. Thing upon where you place your hand. I feel a vow, ye daside o dogbeada. Ma openusea. And now no for takbajo. You are delivered from whatever the challenge has been. O degao. Jo the best semon katame. Confirm it and come. Check and bring it and come out. Others are already coming. And please, the interviewers should move fast. It appears the interviewers are very few. Please, region overseers, please join them. Region overseers, quick, join them. Oh, wonderful. Praise the Lord. It has happened there again. It has happened there again. It has happened there again. How about you? How about you? The Lord has touched you too. Check and come. Todo kyopo ina yo megabe manote bire makpo bela gavava ma ao ewebo the devil will not steal it from you. Abonsama fi ojo no chakpe dada ne ma wu. Amen. 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 As it is happening here, I believe it is happening. Me kwese be nu ikele jo le Abeokuta le tepe ya ka kpoto le jo le juvuvu me le jo le kopo me le jo le nto me le jo nya be fia jo me la fi eye mi acho mi amalo me kapo mo via o eye alo wa me amekele dono agbo e ma o kasia te ma cho téléphone na yo 99 36 75 90 27 34 87 et mi a choda sedidia o chododa Yesu akpena o Yesu akpelo Yesu akpebele doji akpeno bele doji akpebele doji. You are not here just as a spectator. You came here for dominion also. Eva fiensi ava khoti dodoye. He has given dominion over sin. Ya petona o jedodo. There is dominion over sin. De nouvonji de tolelo handi de to la megbegbelo katanji de vevesese dona me o katanji de futo abe ametete de anio katanji. See check. Because this our God is a miracle working God. La benya pe ma wanye nokunu wola. Enye nokunu pe ma wo. Wenye Alpha le Omega. Wenye nokunu pe ma wo. Wenye nokunu pe ma wo. Wenye nokunu pe ma wo. Wenye Alpha le Omega. Wenye nokunu pe ma wo. Wenye Alpha le Omega. Wenye nokunu pe ma wo. Wenye nokunu pe ma wo. Wenye nokunu pe ma wo.
Amen. Amen. Somebody must still come out there. Somebody must still come out. God has touched you. God has touched you. Some of you said you will give your test. Oh, you will be the first to give testimony. You are running away. So that we can listen to the first testimony. Le Ogun State, le Nigeria da. Yehowa eye megamro beye pemi wo wadeke bewu olubono na kafuma wo le fiesia olubono twaseye de Yehowa nu eye nukunu pe mawu yone nukunu pe mawu Unye. Eyenye Alpha le Omega. Nukunu pe mawi unye. Some others are coming out. Why not you too? I know He has touched you. I know He has touched you. For God is not partial, and there is nothing He cannot do. He has answered your prayers too. You can see, don't just sit down looking while we are expecting the testimony to begin to come. You can still come and join them because God has Mi dovango, mi dongo, vango, mi va. Ready for the first testimony. Mi va ni mi abadi da se mi aho. Da se di la gbantoa. Mi aho da se di gbantoa. Da se di la ne va, ne don va, ne va, adi da se. Praise the Lord. Kakafone afeto. Praise the Lord. Kakafona afeto. I'm Dr. Manye dokita Shoko Lalikon. Standing beside me here is Amesike no tele gbonya e no vinyonu ewo Oluwatosin. She has suffered from right foot pain and peppery sensation of her foot since the last 6 months. After the prayer of the man of God during the just concluded Global Easter Retreat, this pain disappeared. Eye afọ no evem esimeke ova al nutitoto levi pe takpepe amea afeto kasienchi eyo podo yo blebo ele wape egbe adom
mọ nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ débi pé ó máa ta mí ó máa dùn mí ó máa yún mi gidi gan ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run nínú ayé mi ní Easter retreat tí a ṣe kọjá bí bàbá ṣe ń gbàdúrà fún wa báyìí mo kàn rí wípé kí ni o ó tún ní ojú ọgbẹ́ ní ìsìn ojú ọgbẹ́ yẹn ti gbẹ gbogbo egbò yẹn ò dẹ̀ sí ń bẹ̀. Praise the living Jesus. ẹ̀rí mi kejì ni wípé pọ́ọ̀sì tó wà lọ́wọ́ mi ní ìjẹta ni mo ti wá pọ́ọ̀sì gbogbo owó tí mo mú wá inú ẹ̀ ló wà àti fóònù mi àti ohun gbogbo tó wà nínú ẹ̀ ṣùgbọ́n wá rí wípé kí ni omi ò rí fóònù mi wọ́n bá mi pè títí ó kàn rí igi ni ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlè ra nǹkan kan mo yin Jésù lọ́gbọ́ pé ní àárọ̀ yìí ẹni tí ó ní fóònù yẹn nígbà tí bàbá gbàdúrà lánàá mo wá ń wo ojú wọn wípé Olúwa àgbàṣe ìyanu mi mo wá fi ìgbàgbọ́ mo fi di ìlérí ọ̀rọ̀ wọn mú lọ́ọ̀rọ̀ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tó bá mi rí níbi ìbá nígbà tó jọ ń rọ̀ Ifọ̀ ni ó dẹ̀ wà láti Ifọ̀ wọ́n wá mú fóònù yẹn fún mi bọ́ọ̀sì mi fún mi gbogbo owó mi ló pẹ́ sínú ẹ̀ àti fóònù mi kò sí kankan tó sọnù. Praise the living Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Second testimony. Miaho da sedila evelia. We should give the interpretation, please, quickly. Novinho no adi blonvena que yefe afo doa ebe nane zonale afo ame eyo isena veve esime ke mo pa me adogberale nuchito levi peta le nuchito levi peta pe amela ebe ye haya ye po haya blibo ka fone afeto standing beside me is Sister amesi ke no telegwen no vision taido olashade ear pain, what we call otalgia. Ebe to no edum atradie. Eye si meke mo fa me adogbera fo megbela. Veve sesema ejo bye bye. Me kafu me subo mau. Eye me no veve ade sem atradi. Lenye tome. Eye matema dano ye no avi fam examen. Eye nu ple achike kwenu ebe enonye nu achikia eye nyematema danom ebe mleide jutopo monya kaka ebe mebe eye vie bena nyato dogbera eye dasira fima eye cho sola me adekema kasi tonyo eye egbela matema zin toi matema zin azina ima se viareko kaka fone après toi eye dasidi la bobo le moji gbona le boy le tepesia novenyono oketo ningo le to maufe ameme mela le baesa be jutu pomonya kakamela eho epe nukunwa eye lifo no epa gbeme eye enwona be enu kaba keto mama memve mela numo kata obusi nkonye meda pena maode nyelu vombe ho popota eye le baesa be du topomonya kakame ankeke velia dia miato le popome to agbona bena menye efo benya onyu eye ebe anyigban sikeji maode be ya promi la ngbedodo po anyigban ji mele edo mele doare enye ahidada fedo eye lipo lenye agbeme eye lenye agbeme la nyemete duan ko menwo abenu kaba eye afeto chukamle numo katame eye nunwo be kaba yala mia togbo won to le gbogbo be chobena ebe me Yesu Kristo ayo dowo ahonhon ple woluvon
eye le dziɖuɖu ƒe dzotoƒomɔnya kaka sia me la me xɔ dziɖuɖu blibo kafukafu na Aƒetɔ. Dasedila nɔvi nyɔnu sista Odeyemi. She suffered from acute PUD, that is acute peptic ulcer. She's always eye use ƒe dɔ ele use ƒe dɔ eye le mɔ ƒe amea ƒe gbedodoɖa le Bayelsa ƒe dzotoƒomɔnya kaka me la ele use ƒe dɔ si ke le ŋuti ƒe eve nye sia edo zi mina míaɖo toe wakafu Aƒetɔ Yesu Kristo ŋkɔnye Adeyɔkpe meda kpe na Mawu le nye luʋɔ ƒe xɔ kpɔkpɔ ta eye menɔ veve sia sem eƒe eve nye sia eye meva do dzesi bena use be dɔ eye le Bayelsa be dzotoƒomɔnya kaka me la megblɔ na nyiɖokoe megblɔ na amewo bena nye ma yi aƒe me abe ale si ke meva o eye le Mawu ƒe ame ƒe gbedoɖa megbe le Bayelsa be dzotoƒomɔnya kaka me la mexɔ nye nukunu nu si ke nye mete ɖuna tsã o la meɖunɛ eye ne nye meɖu nu kabɔ tsã o la nye megaɖo na kuhi aɖeke o wakafu Aƒetɔ. Nyaxɔ ɖase ɖe tso Yavalawo dzi. Yavalawo mía Yavalawo dzi mi. Mawu wɔ nu gãwo le Yavalawo dzi. Wetrɔ ya la mía axɔ ɖase ɖe tso Nigeria. Hafi mía xɔe tso Nigeria mía yi ɖe Yovode eye mía se le Amerika eye le akplɔla gã ƒe page YouTube dzi la. She's been experiencing ame sia la nane le zɔzɔm le be ƒodo me eye esena gbeɖeɖia gake womekpɔ naneke o gake kuhia le afi ma ke le Mawu ƒe ame ƒe gbedoɖa megbe la le etsɔ wetrɔ me la ale le yeƒe ŋɔŋlɔ la kpɔ ɖa enua enɔ te eye sue gbedzi la enu si ke le zɔzɔm le be ƒodo mea la megale ke o ɖo ŋkue dzi bena Mawu ƒe amea ƒe gbedoɖa wɔ dɔ le go vovovowo me eye le Zambia le Afrika la le kpɔla gã page Facebook dzi la nane le be tagome eye wo wɔ ɖeka le ɖoɖoa me gbakpe kpɔla gã esime ke Mawu ƒe amea le do gbe ɖa la esime ke wole dzidzi bena ya emia be ŋku emia ŋkue lɔ gbedom ɖa eye ese sese lãme ɖe eye veve sese ma si ke le afi ma ebe ta ba kpe kaba afi ma la veve sese ado zienua dzo eye mia ɖe Sokoto State le Nigeria Sokoto State le Nigeria mia xɔ ɖase dzi le afi ma mia kafu Aƒetɔ me kɔ nu kɔnye
Brother Tyro Ashalo, me suna bole Yoruba Church, eye poemetora o suna bole Ogoshin Center, Toma Mavela me hogwaji, eye maokasi nye fomeanchi nkunutwe, eye maona me viamene, eye mamlela, elle dolem, eye peadensia, eye le jutopomonya, esimeke jutopomonya kakala, nye plola, dogbra tan, eye biama obe wawasrami, eye benamira honukunu, e dogbra miata, nkeke gede, eye le uyo be jutopomonya kakamela, mawasra nye kome akpo, eye dolele mo kata ma odeoda, eye mi gbobe mi ma ide konji o, eye njinu velia mela nya prolala ebe enya dolele sia, eye dokita sikele pole via gbola etona miale bena de vianue to mama vela mau de no kata da paso omoro komi ebe mi be do mi aro ku po le dodo po me gbola mi po bena enwa poro bena de via SC benyi etro SC atrozun AC AC. To thank the Lord for what He did to my life, for changing my genotype from SC to AC. Devia SS mi seigneur SC benilo koto wa dodo pone le konjia o pobe devia trozun AC ngba ni SC ko ke etrozun AC. The pain has gone, there's no more pain again. Thank the Lord. Wakafu apeto nya subo apeto azomi ede Bayelsa State nya hoda se di la fima wakafu apeto benko. Hallelujah. Amen. Nkonyenye Brother John Naja to mama me vele la me hogwagbaji. Nevian tu abelo ve do pour le konji e pe blave e ple akpeve wie to amela e no dole eye ye ngona be lo ko ngona be yime gbadu ankunyu. Eye Port Harcourt beju to pomonya kakamera eye ta pepe to he me ve popo la ga do gbere tan eye me po le te game. And they told me that building was me, and the major work had been done externally. Then the little work outside, once it is completed, that building and the building is ready for use, I shall be made good. So after some weeks, that building was shown to me, and the building, beautiful building. No wonder the scripture told us that our body is the temple of God, and no building can compare with the temple of God. And after the building was made, perfectly done, and I was told that I am now made good. And that is how the skin from my head to my feet peel off. And the fingers ntu abena esime ke popo la gale drum mela eva dogbara le ta eye veve sese de siare sikele be tame yesina vele tame va sele pe alovioji ye pe la mela be nanu si anu ejo eye dogan sike Yesu wole nya gbemela awele wa gbeme ha le Yesu ben come. Here we'll take you to Uyo, Akwa Ibom State, South Nigeria. Mia de Oyo. Praise the Lord. Oyo kakafuna peto novio. Our mama here. Mia noele tepesia novi Esther Oxford. She Ekpo. her testimony. Ebe adida say. Understand
Ne mi me se gome la. Ma de gome na mi emegbe. Praise the Lord. Praise the living God. Amen. Anyị nwere Sister Esther also eko ndo mba ke worship for abasi ekpelego etinan. Then amien da ami mna lo abasi nge mari jang ko abasi nung no mo foi ko tira abasi na no yin mo ya men to 1997 nga ponte ke ka du se so ko ko mi ke ba yesta se mi tiaba ka ma chedo kini me ba do 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 ka ma do ma ko ya ho che ki de mo se même ko do so mo ba do do mo ba tiri dem se mo min dem ari ba je ndor ni fun ko sio ki dem e do ne kiri mo ga oni mo ma janna amin ke ba friso ko ba abi ka ba se nyam o ba oni ba se kenyim Jesus Christ. Praise the Lord. Okay, what Mama is Miano ale gbogbo mena. 1997. Lepe akpe ve viandre mela. Bena ye no veve sele ye pe eklo. Ebe chape e ye mate mazon. Children had to send their grandchildren to stay with her to help her. Ye mama yo vie bakpera lenchi. Yo kwera njele na kpovana. To support herself, carrying sticks everywhere to support tepe sia tepe na kwera lenchi yezo. Of last month, le jinu etonlia mele jutu pomonya kaka mela ekpleva jutu pomonya kaka ko ele moji koko ekpleva minyansi ke mawa le jutu pomonya kaka penula nyanu ale sonson ye pe klola ibe chapo jo mi kwa mianu ala megale kwako egale zonye mianu ezon les sonye ovu cho ede ma vole Yesu be come. Amen. Already what I said, Yesu be come. Clapping because of others, we will clap for you too in the name of Jesus. Mi ma poasi pena ame bu de ko mi la poasi pena o han le Yesu be come. Mi a hoda se ile tepe si a han. Praise the Lord. Standing beside me here is Sister Monica Abayo from Agbadu Ijaye. She has received the best of all miracles, which is miracle of salvation. Then in addition to that, she's been having severe noise-induced headache of 7 years duration. After the prayer of the man of God, this disappeared. Let's listen to her. Praise the Lord. I want to appreciate God for what He has done in my life. I want to thank Him for giving me the opportunity to give my life to Christ. And in a congregation like this, serious headache. And you see, it happened to me when I was here day before yesterday. Even yesterday, when the prayer of the man of God was still going on, seriously. But since I was here this morning till now, I've been hearing noise, but I didn't feel any pain again. Nemele gbesele nye to mela chanla mesena bebe ke egbela esimeke ole monya gromla nemele gbesemla mele gbeasem nye ke nyemesi aveve areke o. Praise the Lord. Wakafu apeto benko. Standing beside me is Amesi ke notele gbonye la enjimo practicia. Life has been made miserable. Ye pa gbe awonu blani. Bakwe isebe do. Eye to le nuti toto levi peta kwekpe amela le mo fe ame ape gbodora nuwula ape toa
Yodwe. Kafu na mao. Mia kafu apeto Yesu Kristo. Me dakpe na apeto Yesu Kristo. Nankeke si atongbe me dakpe na mao. Ela be yodonam. Le epeton pe usedo. Eye, ehonyo kata esonye kwe vinyo nyan kure dosi anchi netwe jina maleala. Nusi ansike manula. Ela be vive se si asena unto. Eye le nuti toto levi peta kwepe amea. Me dogwe na peto. Eye le keke veli achore keke mamle. E mia to bogwe to bena. Mia kwa sire kaje mia dalo asira fisike dolele alela. E me tona mawe me nane keme joke me ga hwese bena be ma honye do yon keke maji eye ma wenam eye me doro kunye kwa nye me va dida sen keke majo e me ga yeji eye nusi kenye medu na cho menu no la nusi ansi kenye medu no si ansi ko gbena me nyem ga du chan la me du ofio eye nye me ga se be are ke o ka funa peto this kind of Praise the Lord. Kakafune apeto. Praise the living Jesus. Ifwasi pena Yesu Kristo. Nkonye ye Adebayo Femi. Praise the Lord. Kakafune apeto. Babe kakafune apeto Yesu. Amesike no telegwera Adebayo Odowa Femi. Eso papa region. He has been suffering from bilateral leg pain, that is pain on his both leg, of 12 years duration. After the prayer of the man of God tonight, it's all disappeared. Let's listen to him. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Adebayo Oluwafemi from Rex. I want to thank the Lord for how he saved me and delivered me from leg pain from 12 years. It all happened any moment during every rain or a cold tonight as the Jesus was praying. He mentioned my condition. He mentioned my blood group. He said if anyone is here, that the Lord is going to change it, and I believe the Lord has done that in my life. Praise the Lord. Amereni esela maula tuko yepe nono me amenye mawe esime ke chire jajala etia le fum eye esime ne fum ne chala ne men ke me fon la nye mete zona pe nyafo ne maide gaze alo mabe ndongodo la amo koko na me ina de ngodo ke e chola se cha fum la me fuen gbela nane ke me gba wo mo me nya me foblibo mai de te pesa te pe afuju aya gba fujo ka funa peto Yesu from online please. Ya hoda sedi cho ya balaji ta flache da sedi dio gedole ya balaji esia nya ho cho YouTube ji YouTube yabala Christian Adeboke complicated upper respiratory tract infection. Eye abi not the funam consider toensia eye o me konjira ogbobena abidoe eye duto ma pa me abegbodora megbela me poka chuchu blebo which has been troubling me since the year 2019. It makes me move around with towel everywhere I go. It's really disturbing. But during the Taraba crusade, the Lord God made the man of God mention my case, and since that time till now, I am dolem eni afisa fike ila irula ede ngodo ke mo pa me adogbeda e poka chuchu es miaho da sedede
the Lord. I'm very much happy to testify of God's goodness in my life during the full redemption crusade that took place in March at the Esther stage. I am Mr. Fawe Damine from Campground Group. In fact, the Lord visited me for that very good global crusade. I was having the problem of sleeping apnea for more than 1 year, and I was battling with it, going from one hospital to the other. For this particular crusade, on the 3rd day precisely, the Lord used the man of God mightily in my life. After the prayer of the man of God that day, I got myself recovered. In fact, I regained my full health, in fact, complete health after that day. And from that day to now, I don't have any problem. And the Lord has been praised. May His name be praised in Jesus' name. We have this striking testimony from Omoni. Abadola YouTube. Le YouTube ya bala kakafuna feto maula egale nkundowo mebe mau efon evinye cho amekuko dome echo devia enunane eye esimeke nonomea jira plejo eye le miniti viare mela ejanye eye wo yidime eye o kare ma ojile gbododora me eye o wore ka gbakle ma ba me ale le tutu pour monya kakam esimeke ma o pa me adogbera le ma pa me be gbodora me gbera evinye la etro gbagbe efon cho amekuko do eye njiela mi re suku mi re churchi eye mi be subo ma o eye emegbela mia anami numekuku kpochia mia trova afisi kolo jutopo monya kakale. Mia titele afia foji mia chakwe dada na mau mia do erechi le ngan siko wo le wo na mi wo troya pe da se de o siko mi ese both of things that happen right here and all the online testimonies da se di la fia e pa le ya ba lo ji mia cho bubu pe kafu na Our Father, we are grateful unto you. Here tonight, Kujokataji akpeno le Yesu wekome na osobola ni apeto ni atole gbogbo sikene zara mi da akpeno de ba gbeta mi do gbera bera wa na bebera wa ga don se ya ma wa pon seneji nu le ga chi konel eye si me kele jaja ro be ava chonji kela
amesisi yeye neno ya majile Yesu wenkome si mekemi okata miele jojomla amesi ko la jo bela play amesi amene wa be no pe dedele Yesu wenkome eye chola le nya bobo si kimi da ola mi do gbera bera na neke ameone se mo gome nyele Yesu wenkome fofo apele Yesu wenkome do gbera le amen.